pounds mediasa. Near the trading successful. Above from Abdama, Yadia Akoma Sante Outlook and a pro. I am a dimmer for a clinic or Chiaba powder, Congo ointment, Soviet travel for job, and estate agency, and a Daudaba hospital. Akoma for Sante Outlook, Bra, Yanante, Yantin Fifi, Yan Fanam for. I hope I had the papa. A drop him way I come from a Shanty Hot Walk the year 2025. Yadiponya year and Kofari Nam Ebiwachi Chappy, S. Nante, Nam Fifreti, Bra, Yanante Kakra, Yan Penny all the calories. Nafi Yanya Pomote over the year 2025. Chumadiana Basasia over the forecourt of Akoma FM, our Kumasi City Mall main gate. Yabanante after Kumasi Montenso, Nayavia, Yabim, our Asuka President School Park, Astro Tefanaso, a Honya Bay Aerobics, Yabat Yapo, and Tifan Club, Ahutua Mutiemi, and sorry, Ahutua, schools Ahutua Mutiemi. A drop him way I come from a Shanty Hot Walk the year 2025. Yadiponya year and Kofari Nam Ebiwachi Chappy, S. Nante, Nam Fifreti, Bra, Yanante Kakra, Yan Penny all the calories. Nafi Yanya Pomote over the year 2025. Chumadiana Basasia over the forecourt of Akoma FM, our Kumasi City Mall main gate. Yabanante after Kumasi Montenso, Nayavia, Yabim, our Asuka President School Park, Astro Tefanaso, a Honya Bay Aerobics, Yabat Yapo, and Tifan Club, Ahutua Mutiemi, and sorry, Ahutua, schools Ahutua Mutiemi, and near Jumakua Aka, Mumrai, near Mom, near Nante. Oh, Panoas, what Juma t-shirt, as I said, Jumadino, if a check, oh, near TV, and TV3, so over phone, and so I fast with TV. So, Kayosa Dano, I am Memenda, 25th January 2025, and upon the Num Apapon Simediasa, near the Trading Successful. Above from Abdama, Yadia Akoma Sante Outlook and a pro. I am a dimmer for a clinic or Chiaba powder, Congo ointment, Soviet travel for job, and estate agency, and a Daudaba hospital. Akoma for Sante Outlook, Bra, Yanante, Yantin Fifi, Yan Fanam for. I hope I had the papa. A drop him way I come from a Shanty Hot Walk the year 2025. Yadiponya year and Kofari Nam Ebiwachi Chappy, S. Nante, Nam Fifreti, Bra, Yanante Kakra, Yan Penny all the calories. Nafi Yanya Pomote over the year 2025. Chumadiana Basasia over the forecourt of Akoma FM, our Kumasi City Mall main gate. Yabanante after Kumasi Montenso, Nayavia, Yabim, our Asuka President School Park, Astro Tefanaso, a Honya Bay Aerobics, Yabat Yapo, and Tifan Club, Ahutua Mutiemi, and sorry, Ahutua, schools Ahutua Mutiemi, and near Jumakua Aka, Mumrai, near Mom, near Nante. Oh, Panoas, what Juma t-shirt, as I said, Jumadino, if a check, oh, near TV, and TV3, so over phone, and so I fast with TV. So, Kayosa Dano, I am Memenda, 25th January 2025, and upon the Num Apapon Simediasa, near the Trading Successful. Above from Abdama, Yadia Akoma Sante Outlook and a pro. I am a dimmer for a clinic or Chiaba powder, Congo ointment, Soviet travel for job, and estate agency, and a Daudaba hospital. Yeah, sure. If you are told that. Okay, it's here for your second story, you know, and bro, also there be most times, make us say there be most times. A man and a tidy man and a bahau. It is a bema bakuyi, it is all your baba. As some of you be dead, upon and run us of no, can I say no, you be dead. I paid you a the papa. Oh, yeah, you Udin, but you're from a free Thomas. A free Thomas, if Udin a day. Now, Okra died a bay. But you are that. Hey, Master of Remy, ya, Tia, any ya, you see him her. Oh, your fancy near. But you may santini, Ufi, but you free as until Quauma, Atrumaquauma, bow to him, but you meet to Quauma. What's a Quauma? You. Now, and then I do what to me. But your minion by your dinner, ne trimpana. When they are a trimpana, and a niece and bano, I say, niece and bano, I say. Enti entokwa eba entemu ana obi atran baby ye wan ya sa ka bom e ka bom no ana nyinsi ade aba afimo osa osim meje me fon am se sa dia mate osim bi shan kurofum station am meje fon no am se sa dia me hia o ma beje fon no me beje fon na am sika 3.5 no aso ka chem sa sika na e wono wono eno do kwese nyinsi no am se da bi menti ase Sadia wa posika no kunyinse na nyinse minkase kunyinse no ana oso ma me be kun krampa nyinse ma onye dai enyi ma onyinse no ye dan abawo ana se ndem be boa ma minkase odin be ko school no kwando be se nyinse no am sadia am so afam sika ma me enti me pressure na ana ma me dim sika ne ye dai e ma obi no de blame me wo sa no afam ndo ahoma che se obobom bidua se me ma
oba bi sika kura mpo no man mansa anye ne back ya no bom dua ni weeks the last weeks sa flame e bom dua am de na ba e fa no foku o mi so de am ai ajapoma waka sewi pacha o ko school ye literature wa hu achi just asam no wa summarize your bo witnesses ni o ma asam no form no wa bo mu di men bi sa he o si oba ne friend say Mary foku pacha ena ne ma me so de say am ajapoma na so na fe na ka me beba mu na se ne wasi summarize your body yama mi kra de ye fra o phone so ne nto ankomo no so yo your second case no enie some akase de bia ya most times e ma no na de mema no eba ene de amia me nia name yawo ono so de oba bia ba o se na oni oba bi twempna na oba no na o ya we se na ono no twempna de na ono o twen na de na nyi sen ba na o yigui se o ma me aka chen so de ni be ko school nti ene de ni trim nti nyi se ba no ase no ogbo ko nka nkyere me no ase no nti adabi se o ka chem se wanyim am se no kule am ko to test man so onye de on check se o check ye no na apa hu de na apa hu nyi se na ye de apa o ko check ye no ansu mi no ba mi am check ye ne de na apa hu am na nyi se na nya 2 months am ka chen se dan obewo se mi wosa na okoto wato adura wa ye de wase no nti mi de na mattress na se ase muja ase mattress no ana me frem ma na mambe de ebehwe enti mo na issue ni si ntokwasi ye ana obi atin baby ana asa kabuma nyisi aya de asaba ode aso mam so de nbeku square aso bese na misaro bese ne dia anyi misika 3.5 na midama ase fato no ana be de ode bese nyisi no enti fam sika ya de emame ana maame ne dum sika ma obi de se mfanye de embleme afem wano afem se mimi disika ma oba akra mpa ano bomi dua ho de yebe ba ho na se na fe na baba bo na bo ni nya de o baba bo na bo ni da to aso ma me ano se mi disika na enyum na se to aso ma me unim to o boa o baba bo na bo no jua to aso ba ti unim to unim to ankasa yo me pa cho oba ya ye kana se me mboni din ni bio ye be frɛ no wonya mfie sen pacho year no benya 21 years 21 years now pacho we need dem wan kasa so edi say pacho mo 25 years 25 pacho enti memfa wo ye yawo me ye ya enti oba ya ye kana sem so ye be frɛ ne ya pacho enti ya so edi say ya won Friday ya won Friday pacho okay enti afia enya 21 years pacho momie no mo ti asesa bo twempna no matne di mfie say 3 years pacho okay nti sa 3 years na matna no wa wo de wani ene wadwe mo kaakaya enyiguo no sai na momie no maboa mo ho na ono aboa no ho amoyi nyinsa yegu oyi we kan miensa na waye miensa ana waye na ni nyina wo ya we se wonye da bi ni nyina me nyawe we na first one there no aka kire me say nti 3 years no ena woyi egu nko aso miensa pacha I see any ya I'm so no grow fine just on the fire na atom hey 21 years pacha ena woyi nyinsi egu 3 times pacha na munim se mo protect mo ho me am ka kire no ba me ka kire na o ka kire so onye den obi on protecting me answer me na me to drama no na den no na also protect no ho na wo benyi na de shade mo onye ye ya ba cho se ono me ka o se bone de na e bone se bia me ni da na me protect me ho o se enye o sha kondo me bone pacha na wo wie na akoto niama ni bi ma no no de enye bone pacha o se da bi sa ende da bi ono no ma e yo okay ba wo hye meyifu ho socks ndi a e yo bone e de entia pacha me ni okay enti no o say within 3 years no e na mo ye abortion miensa pacha first time onye me ye no odi sen but the first time onye me no SS2 no 19 years nti woni na twempna no kra no SS pacha na wo so ye den ade a pacha no misimi shwa caterpillar o ye den no misimi caterpillar usia caterpillar pacha na caterpillar yesia ne sen pacha no mi ni fita ana majai na usia se ne yesia caterpillar
Ah, okay. No, they say we jai. They say where day. But you security. We security. You do security. Westic. Ah, only security company na year. Ba banos na say nyama bi wo so a wo ton. But I nku. O sa tu ma koja me ton. O ton ku. Enu ye adwuma wo ye. But I feel ma koja ma shase for. Okay. Yo, and your case number 2 na ye di ho come si asem we say wo ntie bia na wa ha ho pa cha say bia nsam na keka ko no. Edewu. Oba ni kuno da ho papa ye fredi enya na we bi sele bi onum grow fine. Yes, so grow fine no say your menses ne the mount. Eti or the boss wa passion na de another tambua. And one okay. Good afternoon, Bishapa. Happy Yeshia. Yeah, that's a pabonya dear no. Yeah, that's my birthday gift. Yeah, sure the machine be. Yeah, so oh man, come in. Matthew. Yeah, please is a dear no. One. Old my skabia is kind of one home. Sir. Yami shout. Sir. And I'm yami birthday no so. And it's Missicano. When shall they grow fine? Box no can actually grow fine box. We can't share one so that he may come will be at it. It's not the year rather peggy more be at the Sunday. Then I will not have a money to it. Sunday or for the other. First say. So na ye. Also shot to so very mama. Like you not pen on me man. So what do birthday? Me what do birthday? And I don't have this car. I should say, and then I would down with you. Box and I should say, I deal with. But last year. And I bring your dear no Sunyadum, yes, I can you shout. Go find about Tony Cosponsor, you show you. Be a walk my from Mebiano or Boy, it's your basana. Now see the airtime we now no cranky and grandma said the Maui. That's how much I am called. Yo, be a chair no T4. Na there be a bar with T4 near Domas. If you say the go find bar Ghana no, you both do look a crabby. But I told you, no, my medium sick near day. Emma will be not the blame me. Moasa, no, a friend and wrong much say, Obumidia, say me ma or baby sick crampo, no man sign in the back here, no bomidia. The weeks the last weeks was half flaming, a bomidia. I'm the Naba, a friend will for cool. I'm so damn a Japoma. Waka say Pachan. Oh, school you literature. Just I saw that was sunrise your boy. Witnesses and your man, some of the form on one bomb with you, maybe sorry. What's your body, your friend say? Mary Foucault. And I bet the mammy so they say. I'm a Japoma. Hey, now some of them come back the moon. I said, we'll see how some is your body. I'm me cry. You're from what phones near in trunk of one. Yo, your second case no, any. Some I said they be most times a man and a man eba and then the near name yaw or no so your baby aba also now your baby chimp na no bano now ya well said no chimp na dear no tree now then and you say ban no you go say o mama aka chen so din be ko school nti na dan trim nti ni say ba no ase no ogbo kon kan kire me no ase no nti adabi say o ka chem say wanyim am say no kule am ko test man so nya de won check say o check no na apa ho de na apa ho ni say na ye de apa o ko check no ansu mi no ba mi am check ye ne de na apa ho am na ni say na nya 2 months am ka chen say dan obewo say me wosa na ko to adura wa ye de wa say no ntimi de na mattress na say asay muja asay mattress no ana me frame mam na mam be de e be hwe ye ntimo na issue ni si ntokwasi ye ana obi atin baby ana asa kabuma nyisa ayede asaba ode aso mam so odi nbeku square aso be se na misaro be se ne dia onyi misika 3.5 na medama ase fato no ana be de odi be se nyisa no enti fam sika ayede emame ana mame ne dum sika ma obi di se mo fanye de embleme afem wa na afem se mimi di sika ma oba kra mpa ano bomidua ho de be ba ho na se na fe na baba bo ni nya de o baba bo ni da to aso ma me ano se mi dis na ha enyum na se to aso ma me unim to o boa o baba bo no jua to aso ba ti unim to unim to ankasa yo me pacho obaya ye kana se me mboni din ni biu ye be frɛ no wonya mfie sen pacho ye no benya 21 years
now pacho we need ma wan kasa so we say pacho mo 25 years 25 pacho enti memfa wo ye yawo me ye ya enti obaya ye kana sem so ye be friend ya pacho enti ya so we say we the Friday ya won Friday pacho okay enti afia enti afia enya 21 years pacho mommy no mo ti asesa bo twempna no matna di mfie say 3 years 3 years pacho okay nti sa 3 years na matna no wa wo de wani ene wadwe mo kaakaya enyiguo no sign na mommy no maboa mo ho na ono aboa no ho amoyi nse yegu oyi we kan miensa no waye miensa ana waye na ni nyina wo ya we se wonye da bi ni nyina me nyawe we na first one dey no aka kirem say nti 3 years no ena woyi egu nko aso miensa pacha I see any ya him so no grow fine just on the fire na atom on the fire na atom hey 21 years pacha ena woyi nyinsi egu 3 times pacha na munim se mo protect mo ho me am ka kire no ba me ka kire na o ka kire so onye den obi on protecting me answer me na me to drama no na den no na also protect no ho na wo benyin na de shade mo onye ye ya ba cho say ono me ka o say e bone de na e bone se bia me ni da na me protect me ho o say enye o sha condom e bone pacha na wo wie na akoto nyama ni ma no no de enye bone pacha o say da bi sa ende enye da bi ono no ma e yo okay ba wo she imefu ho socks ndi a e yo bone e die ntia pacha me ni okay enti no o say within 3 years no e na mo ye abortion miensa pacha first time onye me no odi sen pacha first time onye me no SS2 no 19 years nti woni na twempna no kra no SS pacha na wo so ye den ade a pacha no misimisho caterpillar o ye den no misho caterpillar usia caterpillar pacha na caterpillar yesia ne sen pacha no me fita ana majai na usia se ne yesia caterpillar ah okay no they say we jai pacha na they say o ye den pacha me security o ye security pacha e dey security Westic only security company na ye ba ba no so na se nyama bi wo so a wo ton pacha enku o sa film akogye ameton o tonton ku enu ye adwuma wo ye pacha film akogye amashase eforo so okay yo and your case number 2 na ye di ho come sister asem we say wo ntie bia na wa ha ho pacha se bia nsam na keka ko no edewu oba ni kuno da ho papa ye friend ye nya na we bi se na bi onum grow fine there's a grow fine no say o menses ne the mouth eti ode boss wa passion na de another tambua enwa na wakana good afternoon Afisha pa happy year ye da se pa bronya de no ye da se birthday gift ye so da machine be ye so oh man come dey ni doctor ye ko please ache de no one old man ye ska bia iska da ho na eho me nyame show sir e na me birthday no so eno so misika no me sha dey grow fine box no kwa na so grow fine box me kan chere won so bet na he me kan wo bi ate iska be dey ye ti rade pegi mo bi ade di sabe na bi na me ma ne ketu e ene eya moda ye mamo aha baby bia muti Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam ene ne ukwada irade adom ye na ye de enkomo ede ebremu no se nya munim ne dada na ya na ukwada ye ka asase ho ensam nti ene nso asase ho enkomo na ye bebo ye hwia ye nyina ye sua de afrim de odi fo ne de odi bim nyina no ye behu na obusuani bi ton asase a ne wahwe kwan pa ye fa so eton asase eye Akoma mu nsam dwumadie eba so adwuada ekopim efiade bia 1240 ekopim se no miensa ebebo ha ye kan ware sam wa ha ye kan law ensam wa ha ye kan ebusuan tokwan sam wa ha me ne oba bi na wo me ne bema bi nsam na wa ha na fe so ye sia friend nim difo ewo issues a ye nyina ye pese esua de wo mu no ya friend nim difo no maba na omo ne ya bedi nkomo na edru afiada de ne de ho na ye easy friday deep relationship talk no ya friend counselors mpenyumfo na ye nyina ye sua de saa na ye dwumedie no ete nti se ne ene da edikan na wo chinchime fidie na ene beto 87.9 ya onfum ye dabi onfum ye odi ato ba bi pa esan se ha ye ka ensema e wosa wote na usua de edi efrimu ye mama ha baby bia mo bia mutie yen
na de bia ya ye ba ye was special group of people bia aya ye chia wo mu nenne ye nchia no e de kɔ fuel stations ahodo a mode mu radio set e de to Akoma na ye kase ye bobɔ na ya mbɔ total aya bi mu ka no total there bi ye ka no total e ye total filling station a e wo aga junction sabre make say e da ho den e na Amokom runabout first runabout was say runabout ni ho bio so aka manaka ho Amokom shell muso mutie ye den any other fuel stations a mode mo radio set no e de to Akoma 87.9 na mutie ye ndane da yina no ye da mase se mutie ankrankрафo nso ade bia mutie ye no aseda na ye de emamu ye mamu aha be bia mo wo bia mo amhwe e wo amanone na sa brede eye anopa no ye chia mo good morning mo so eye enwumre no so ye mamu good evening hwe e wo Facebook TikTok na YouTube Akoma 879 ana Beatrice Biogabra e wo Facebook na wa share wa like na wa comment enso e wo ho e de amayin enra ye bonkomo enkomo no na emu ade papa brantie no ono ase okoda adwe ho se duabo no yenda na obeba me ada no nyame yadom akina feedbacks beye enan enum bi de emu ade de ye ntokwa de na wo fa akɔhwehwe nyina no nyame yadom akina Thursdays ye feedbacks days nti chief executive producer the feedbacks are yetu ho anamon latter part of the year ene ye share afia sikra enkoma yabo no feedbacks nyina no na bila kantanka echina or the sa feedbacks no edi beba maka chom se ene wukoda ene wukwada ye de asase ho enkomo na ye de bro ye papa no wagye na konua na said you sit or we maybe say anyambia o ye soja need na chese what ho in a security posture ana wafa and not say Joma president abubo security for panyfo din no and na what also meetings ana and why so the adwumada Davi why police adwumada unye mu biada I love your posture uye kuani ontina ho na efe what's na ho what's sit upright sana ya ye ko school ni e kire me ma akwa ba why e komo ni be the way oh e be de me nya ba hankwa da me suru biada esusi yo me di the Beatrice Biogabra weti me afra me Aunty Bea me na metina akonyom na ye de enkomo no e de abro and the girls brigade no ba ko the na ye tin that's why she papa ni na eye edwuma yi ho anamontu anti ene mo nti ranka nanso ne honhom etayechi na ene me name me second brigade ono e wa ha adwa Peggy adwa boko Aunty Bea nyame adom ede nyame ase na adom no da so kra yem ede nyame ase so wa we oguo so wa mi chia na mi chia na so wa mi chia so afishia pa me kra mre fimba ye nyina me ma afishia so wa me ma afishia papa maso aye de nti wadwa adai o nti wani chia o pesoma too much o pesoma na mane soma oba fefe say na so wa fra wa soma wa pesa obeko tia no fra wa soma pa chome so nkra what's an way you come off your health work no any benefits are eba ya poor day benefits and aside issues benefits dino aha manager say me kan cho say enra de okan ye ni nyina oti sa na wa wo hwa de okan ye ni nyina na efa kwan mu de oh sa tempo no oba na ebo ye chidom enu kura wo ye din na ne bema oh wo de mi sida ni bio de o mo ye chidom sa na o de onye din no hwa de o no so mo hwe ring ni na yi o mo ring de atotototo onom o mo hwe niema we ya baba ye exercise enu na de tinitini ya pom na wa cholesterol na ekoso na abene bp na etete oni nyina Aunty Bea de na me ka de me de ka de asre me sisa o nanti wi ya o ebe ya de asre ebe ya habit ade bia o pese o ye me na me obi am very lazy pa e sa health work ya na ma me ye se ne me de be ko gym o ye wi what me say wa poso no wa poso sisi hu so ye kama especially e ma impo de Aunty Bea asujua eboa manie me bi kama na o de shade mu o Aunty Bea me see 25th de mo mese bo security personnel so boa ye o mo guide ye hurusi ya gina ha ye say obi kra nim say exercise in a form of massaging your breast onim say je say yes I see o de dan do obon so mbeka se ko park no so be ya ba bi wo ho no mo aso o basta ba shu say
like now they call ediba and your mom would do any more do and I'm more I see. Last year I was there. Yeah, this year day so pan. So bebo. Me under form. Oh, me apa. Ye be yamao. This was original home. Ye be yamao. I mean, Kobe done not just na sign share me new date no. And I will say 25th. Me apa. Aye. Efekeke. Ba ye be share me ba be 90 me am akosu me nia no. Me ya father from Sfiega brother from. Say I say me ko jamenia. Yo, and your health work no nyame ya doma 25th e beba so and peg me pese wo tu obi a wo tie yenfo tu obi fo mami o de da wakoma so bia no pese wo di tu obi fo no tu no fo me wi and the motivation and sania oba fefe bi abesu fiti na nwumre 12 midnight o obesu at 12 midnight na ye koye anopa no nsia ye ba na osia na wo hwe oba na ne ho fefe na ne ba pa bi edi na china ne ho nwi na wo su oba ma ho a to be for mommy wife. Aunty Bea. Mami nka na 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 se mema ni suban. Oh Debbie. Okay. O baby so tete be ma pa. Okay, me da se. Aunty Bea mami nka ne say. Always be ready for anything. Ewa brabo we mu. Sawo. Be ready for anything. Bibia timisi. Bibia timisi. O mami mpo do ba wi aso be wu akwa eja o papa be kwa eja o dofo be kwa eja o. Enti say ya aware. Se eye adwuma se eye abusua anti bibi bia ema wasomdwe bia live to live okay me se eye adwuma se eye awade se eye abusua se eye adamfo anti bi ade bia emfa ni gie embre wabrabo na ema wasomdwe anti bi live to live because na ho abewu o tira ho abewu nyane da so se me free mumpo a enne de edene but ochine bi no ebeye mre se no wa hye so ri to anti bi enyai ejaye enne nya ne ewo hoi nya na sefo ne yen nti di ade a na esi ye di 40 days this ye nko a nti live to live no cry ye 40 days cry intense ye didie to live okay live to live ene mama mi nia edi motivation no edi ama na ene me die no isi so pepe sawo me say sometimes learn to let go of those who don't want you. Sure. By letting go no ubenya omo a omo pew na omo do me ka dia be si enua ba ye nne oba ye na sem so say be ma na wa wo ne netin wo say aye on and off on shada anya o ade papa bi a kire so wo ne na wo mienu oba no da no abedo wa tim no wada say third one she ho on shada anya ho ade papa bia o say amashene ne ya akofo oba from ni oba no so nyum minjai we na minjai we wa wintimi ntina no jai no ko now show about 28 years na oteho na wo super I want me room na ofa ne kasa okay o so bedru 112 midnight just say why you so desperate that oni baby e wo say woko na o say 112 midnight oba ne say yapon ano pay ya ba na wo medru na ofa Anthony say Aunty Bea na de ato wo dem wo de esu no jesam ko chechire ne re na mse na wo fa ni ho o se wo fa wo ho medru no wo da ho su just wo fa de wo fa ne ka bia no o gine ho ayenji na fampa o ye josi ai na wo fa se yesu ne mu akora na se wo fa mane nsu ne free ne mane nsu enti amai emai yentu ya hofo sometimes who red flags no na da ne be treat wa hase who red flags ni nyina wo so odo no ye nyakopo ye next word ya modo ma ye na mu nkosa who red flags ni nyina enso yes ye do no e beluchi jai yes ye do no ne ete ho wo se ngere dai enti red flags no hu be me oso konya be me bi pa na be ma ne hwe ne papa o be ma ne hwe ne pa oni we ni jai na be ma foforo sign by o hwe ne yie na be ma ne si ekire by se da bi una me no wa wo mienu eti de wa ba na ma ne nko na mesa me sign pe na me no ye Awurade Nyankopon wo so papa ekura se eti ni so a wo so nyina no o su say de na wo so me mu hwe me ma no wo bai ma me sign pa mo no Awurade se ye dwane kwa na efi abonsamfo na hye chawo di echi na papa ne se ye be ma ne na wo no so wa ba na so so obesia age odi a ne fie mo de ko me ko me be eno oja be ma ne ko kono wo kaya yes na say de o sign de abe ni kono wo kaya so ati ase it is sometimes you who red flags na
and some you na ye ba immediately ye de ba radio so baby we ye try say behind the scenes no ye betimi a solve because oba na ye ne betena so say kra kasa kra menji dis obetimi akasa bio we swa mo gene ho anji enti ene na pegi aka cho say live to live jai nenya nkwa na wotena ho a wanhwe yi a ubewu e na me so me de me di ato so aka cho say ade bi wona say ekura na wa hu sa ade yi me de to wona afam me de to wona abo me de to wona ade ne mpese wo beto enti jano na call baby na wo jai na wo kwa wonim de nyankopon papa bi a we siesie wo animu ho no ma o de ebro enti ene we ni efutu a menimi ni pegi ya anwe ho enso se be si pepepe na ye fantu ye ho fu ye motivation a ene ye de ebro mo eno no ye ma nyina ha biom esan e de ba Akoma 87.9 eye Akoma mu nsem dwumadie na dwumadie no sanya ye no da no mo e de masemba na ye di ho komo ni apempanyufo na o ma kire o ma dwen de o se ye boa mo na ye pe lawyers ni ape lawyers di amamo e o se ye di manim ye panyemfo na ma asase ho nsem no ye di ho komo e di amamo ni nyina ye kan bi e wa hana relationship Reverend Inshira edne di ba Reverend Kwame Kwaten so etu ye nyina yefo e wo ye relationship ensem e ho o pesa wo de wasem ebreye e ma ye kan ma wa e ye 0530 507849 0530 507849 eno any your production line no say offer sa number ya ye producers na nabila anase status ko josa akode obefa na omebisa wasem no e wo se ye no ehia edi enkomo na eba radio so ne TV so a aya na akwanya no eda ho obi ya wo se na odi ko radio so na koye den e na odi ko TV so na de koye den na so omo de omo asem ba ha no mo ba omo nya mfa so nti no e na omo ede ba no nti so obi de na asem ba na wa bre onya kamafo enti na ya odi na asem ede ba no enti ye da mase se de bia ne da mode masem eba ema ye kan maka che se ne ya papa bi wa ha me dikan ama na kwa ba na baby said baby free buy na makoje mabo afọ nkra to ba ko mienu miensa bi ewia na ya be hyehye enkomo no ase papa ma ha bi ya na mpacho ho ye de yesu adom yo pacho udin the same efem kwesi nyameche pacho say kwesi nyameche yo pacho kwesi nyameche fi hine bae bifiri brode kwano lake brode kwano okay brode kwano yo na pacho de ne do bae be pacho mi nua ba edim bae asase ho tse me maame o maame efe no ameno o maame e maame okay efe no etu nana ameno aha ama ye no na say ye ndo aha okay idi pa so da be se wa okay but ye no na nkofo ni okay enti ono bokwano no firi na pias na note ene ono okunu ajama pamsu ye afuo wo abesoma de tibi iti wa mfa ya nko bokwano ho ade ya wo se wode kwa ibe kunkum ye ona na no okay yes ya iti no owu ye no ena onua awo bokwano ho no ne ba efe no maame da ko a enti maame ye nnowi ono ni nuaba aha okay that say wo nua sa okay ono the same maame da ko a okay pacho to aso iti ono na bae e na obeka kire se ni maame no ayi me ma me nua no ese maame da ko a ne ba no ai that say wo na nuaba enti say ono ne ba no ana yes iti no mona na me no awu a wa mfa 87.9 ai piase enye munchi na mo mra bo ano eho ni munchi okay iti no mona na kwaku jato o wasase kakraka kwaku jato no ye maame ye no eku onua okay onua be ma iti mo mra na me mfa mo nko na mo nko pre asase di bi e wo brode kwano ho okay ye maame no munyina na atwahia na maame de to ye nimu efiri maame no mano a omutu de wo mu nkonne enkwachina na omu maame iwu no wo se asase hunti
Akoma FM 87.9 Kumasi. Ntomu de wo mu mpe. Okay. Ehwa na ma me da kwa no ka se enkwala. Mu hwe yie. Mo ba me no sase no mu mpa. Mu nkoje mi de mu ko. De mo kwa pere mu de na daachi. Mutu mo wale a na mo wo a. Manya bi ejawo. Na mu da mamu mba. Na o kansa na enso so yi din ne ye kwa agina. Eye emma no. Emma no. Eye nan. Nti sa emma no ye o maame mma. Enko. O maame mma. Ena enuanom no bi so emma. Okay. Na mo yesey emma man na mo yesey. Enan. Okay. Biaba. Okay. Ene de ese maame. Ebeko. No se ne nimfa mo kwai. Kwa na maame de ko e. Ekoduru ya ehofo no abusuafo no mbo ho no. Omutu omuni yi. Ti ekoye ntokwa. Pipe. Ku pa ma. Wa hen ba chi de bia. Ohina nse no wu. Ele kwa kwentwi. Na akwa himfie. Nti ono ohene ye ne se yenkofo ya busuafo no e ma mene mo mra na yen kasam no ene ye suma yenu abaako kodopuku ene ono ko abeso de tibi ho agaka ke ye ma mene mo se na asi o nti ya da sam no ko himfi nti bo mra wo mu ka che na ayi minu ano mu ka che ne se omun suma ayi nti ye de ase anya asemu a Mo amukọ kama se ni ayi keka mi do ni jawo si a no usu nti me maame ana o se kwaju de mo pri eye japade nti no me ni o beko na ye wo maame ankasa. Okay. Ah o maame ni amaye no. Amaye no. Okay. Ena yi nyina chise wone me bra no fit bi chembo ba boko ano ye frasem no kugina himfie keka abusua no mu nsem nyina so wo macho machi ni enhwese mu fi ho ampa. Okay. Nti me ma me kan wie no hwa na ohene na sidi trase no se se medihie eno maka akwantu mu a wo mu ba mu no wo mu ko ana obutu se enkwala Akoma FM asase no ehe na mope ne yesi yepe ekura na se wo finya kobo I no so abroad kwan no wa the kurase. Okay. Ho na asase no. Okay. Ene yesi yepe finya kobo wo se mon kofa le je da na se na inyira kan tribu mu ni adokuku e wo finya kobo ho. Okay. Ene ya che bia na kuku ne mfufu bia so awale ene ne yere ne ma ene ti wo minu anu mense ni nyina wu mama no na no nku ana aka me. Okay. Baako e fe ne to me ono ne de o maame Aunty Mary abba abeton asase na na mini ho. Why na beton asase no? Aunty Mary. Aunty Mary why ba? Ame no ne ba. Ama ye no. Ne ba ni Aunty Mary. Aunty Mary no Okay. Me maame nua. O maame nua. Okay. Okay. Iti ne ba. Eche fa no. Maame na ba be ton kura ni kokko ni nyina tama. To sa momo die ni nyina. Dabi ne ba ne de no. Okay. Ene me maame de so a eda ho so a ano so asa ton ne kura kokko ni mpufu nyina asa ton ne tama. Maame Mary ya ye. Maame Mary no. Timi ba ye na mebusa mu no mse a waton. Ntidipa na wato amano no se de osi eye no ikaka che ne se maame krono de no wato asase ni wo no afro kwata ko ya abusua de nti maame toma we nye yi ene woni mentokwa mato makase mato de mato bien na mso we nye ntokwa we nye 87.9 Kumasi tu so wato fa na meto so mini baabi a me de be fa
ana se me de ato ama hai okay boni bia ni ye da se pa se waka won sam ni nyina na wabɔ ne tofa edi amaye na ensam aye kan nyina no edi emfie be sei asem na ye kan mi fa se be 87 mu ho 1987 asem na odi ato am ne hai eish se ni bre eni 1987 ena ma me Mary ne to mo masase no waton oton ma hwan ampacho oton ma na adwoa okay ba ko nso de na kuboga to ayi na kuboga okay ite say na adwoa no na oni ne April wọ́n 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 nya tọ́ ni díẹ̀ mintum nya ne hweye wato nto no na ase hu makuma okay time na yen ko ye chikakra una na maame ye no onu ebe free mu na ni nua maame da ko a ebe ka che mu say munchi ene bode kwano enti mo mbra na mo mesen na mo kwado sanse mo wo japade e wo ho mo koye no na ebusua bi eni ho no mo say bia se bi o mo nyina mo kokora ye den a ba ko biti fia woni mu say maame ye no ni nchi fi ha enti no asem ba e fie ha no beba mo ni nya ne say ya koye no ya koto maame da ko an maame no mu mienu nto mo gi ya feso na enu mu tie na mena na ame no onu amana mu wo ho no aye dia ho ko kire wo mu se ye kuro ni ntiaba ahono no mu si omu ni ye ntatase no omu maye okay it's not ama ye no ni nua no mienu na omo ye mpanyimfo ti fie na omo de omo je mo se ampa ye nua ye no nasefo anie no omo no omo ankyere wo mo mma ne omo mma nanano no mo se da bi ye nua ba Mary ye no o se ni fie di ni ye de ya Mary ye no ni fie di no ayi sewa mami ama sewa nasefo ni nti omo ka abusua no bibi sa nkoso omo kan so mo ntie emma ni si omo ntie omu ni omu abor kwa no omu si omu ni mu nti omu njimo entum omu nyeye enne ma akọfa ntokwa bae between hwan ne ko sa ntokwa no ehofo no ni ehwan no mu na me gboboyi okay ma me doduku onde wote ase sister Georgina wawu ena mi ma me ko hwa mansa onu so wawu disenti aka adoduku no ena sakoto abusu apanyini kwambedu onu so no tai ehofo nachi okay eno no nti omo na ne mo koye na mo ana mo free eha ekono piase ana ba bi fufo ekono na mo so mo ye hwan ne 87.9 Kumasi me kusinya meche wo okay ena boot kwa brabo atin wowu ena tone onu so wawu ena kodopuku onu so wawu nti mo nan na mo so mo free hair kono oso nkwa na waka nti mo nan na mo kona na mo ye mema no hwan na di mo anim ne mo koye maame da akwa na di mo anim ne mo koye okay na that time no pacho na wani afi na we di be say sa 87 na 7 na working na ma we school pacho na u fie be ko be say that time Akoma FM 87.9 be say mi France na minyanya 40 na with the men fan best 40 de minya that time 87 no na unyenya 40 years asama ye can say 87 no ana 87 and na unya 30 years unya 40 years na ye de be kan de ho kra de ne papa ndenka wanyini paa ana na minya 40 years na wa hwa na wo be say because be say ye kan ye di besi na asemi so because we be say na say bi that time na wo fie ye say na wo kwa pre asase eni say ma me bisa sa no na wo kan say ye ne 87 year no de ye no kre but na wa hwa na wo say no we na instance 7 na instance 7 form 4 na be bia 20 years wo benya say pacho fie ye be say we ni di mu
chemo 61. 61. Oh, okay. 61 che say. And then the fa pepe. Enti eno no man pene sa na ntokwa esi ye no. Ena maame da kwa ne san de mo ba hen. Ena o maame di animu ko ahemfie ko kire mase no. Maame da kwa ne de 87.9 Kumasi ha no wo. Okay. Nti ode ko ye no. Ode ko ye no de. We free man na otiase. Otiase. Okay. Ona nansan ni fi ahye wo ahensai no. Eni mente. Aprosai bi. Oh. Anka fra. Nti ono ode ko ye no. Ena o sa ba Kumasi. Nti dia ka bia ye ne a na je se ye fight. Okay. Na mo sign ban ho be ka kire ne say ono de mo ba kire abusua no wo brodo kwan no abusua no fo ne say ebi mo say ye gi mutum ebi mo say ye nje ye ntum nti maame da kwan wo na say wo nua ne ye no bra ne be si nkonwa no efama ye na omu nyina nje ye ntum mo ansan ne na be si nkonwa biem ahofo ne kura no ene ne yaka se ode ye ababo kwan no ho no so de ahokwo be je japade sa okay all right enti no time na afei ekoye ntokwa na ye chi mutuba na ohine ne chi mu dadua no e na mo ba afie mo san ba piase na piase na mo se mo wo ana he ya da bi ne wo kurom ho a no o se mo ba afie ba abusuafo ama ne ma abusuafo mo ma menom enna wo de tibi eno no wo he abesua bichem okay eti ho no ye suma enua se onkokosi wo mu se sei na aba enya se mo ahiti ana omu no ka kire menua no se omu ma omu nsuma ye mu manne emechina mpane ampa omu amba okay iti me ma me nko ana ka ne ho a that time now ma me so abeswa ho bi ai okay ana ono ka ne ho a wona ne ba ba ka wonye ya wo bodin a we free mu ebi me free mu poku no ono ne kodwo poku ne bai that time na no he na chimu dadua no ni achimu dadua mu gu ahemfia na se achimu dadua mu wo mabusu afie ewo busu afie na je se omukie na omu yen se yen kofa ayi awofo mra na mbache di na dia yemra mechiri mu abusua no mu ensensem eno na mu so wo mu ma no na o ma me ne unua na napoku e bai ti mu bai na mo call brodo kwa na ahemfie na o ma me ko kire abusua no eno hu se mu free ho okay nti o ka asa wie na ohene ne gitu mu se ampamo ye ne de hia mu fi krom ho no mo no na o se ohene ne ka den eno o se enkwala etinana o se ahina tasana hina mo pe ene eti pefi hia akobo no se ene mo nko na mo nkofa na mo free ho no hu se feni akobo no ye de na mo hu se feni akobo bi wo na asase bi da ho a mo ka se ho na mo pe se Akoma FM se ye ko ye no ena mi maame a mi kase maame da ko an dabi hwan mi maame na obegina himfie no ekasa ye no o maame owo a ono be kasa ye okay nti ono na ekasa ze ye wo atase ye wo kura bi wo ye fro no fi yakobo okay nti ye no na ye ye di ani ye busebusa ya na di ani ekohwe o de ni enyim asase no okay ndi emle kan se no wie ya ho hene no de asase no ma ye no na me ma mi di anim esa de ba kra na so de be chi a fetuni ya otewo no wona e asase no so okay na asase be say asase no minu aba asase no so papa ba nya sam petwa e no hene ne ka say den o ma me ka say ho na mo pe no e no hene ne ka de se enkwala monko forma asase o kan sa wa mo sie kire kodas because sabi so hene ka sa na me nim hwe kura asase wo sem kakra ya ka wa he e wo se bia mo kotu nsa e kodas anase bibi o kan sa no pacho mo enuano mo nan no e den na mo na mutu ya mo di begine makasa sa asase no hene na ka ye tu ho na mo ntese abaye mo dia isi ano emla o ka se yenkona yenkofa asase no ene yese na nani o se tun se gusun o se da ndi hye ne ye onye hwe ntande o de ache ye ne de hye ne nti mo anfa hwe ankoda se kra eno do sam kasi de nsan ye bi ko de ana ntoro wo se ho na sabio information ni free na eba no se yankoda se na ya ngiantu wa hemfie ho se
ohini na mamwe japade na yankwa ankoda ase amebia ohini mpanyimfo enyina anye adansefo wa asase ne ho no unji ni se ho na sei akofa saa issues we nyina ba sei asase na enyamodia no unji ntu se ho na issue ne wo se ntu na msumbi dia ba hai yo ehaye Akoma o se enu nti no so e dia ba ha no ukwada bia ye ka asase ho ensem yesua ekwan a ye fa so a ebusua japade ye ton anasa wo so kra akoto ebusua asase a wo so anamo wo sa wo fa so utu se be ya dachi bi no we 1987 asase na ne ye de ato amo ahe na me kra se na ma me nto aso Akoma health work ya ka chom se nantie de efaso bebre e wo so o nantie a eboa esiesie wakoma o blood pressure no esiesie no e de maw o nantie a ema wo mpom eye den o nantie a unyini kra no delay no wenum ntai wrinkles ni ade ni nyina eboa ema esote ede ma afen so eboa ma se na moja edi umu afusane no ni nyina ekoye benefit of working eno enti na Akoma empenyumfo ya hyehyɛ se yedi bronya ye wie na ya chako na ya yare die e wo se ye nante na ye nante wie a won so what inculcate the habit of working wa na wa wo sori na nante kakra na wo de tineti ne wapo mu enti memenda ebe ne na wotwe eye 25th January ye nante e wo Kumase anopa no num ne fa pepepepe na ye nyina ye hiem e wo Akoma FM ye nimu he ya na yetu anamode afọ Kumase produce he nyina ye wie a na ya ba ye aerobics e wo Askwa AstroTurf no eso eno nso ewo Akoma FM ye chi he ya enti bebi a wo bia a wote ye nka enawie no ye kai mo say memenda ebe ne na wotwe 25th January ye nante oma so yimu eme ye di dwumedie e de ebro as usual de bia me can grow fine herbal tonic ye ofidiem he bia no Dr. Menses Dr. Grow Fine or sponsoring or see Grow Fine makes you grow fine or sponsoring Midimafo Herbal Clinic Dr. Time da so also yare ne di sen oba ne hono mo a o hyew na ena no super pepper yare no be de free buy bia obedwane akọ ono so sponsoring em ye the health work ye de abremo and afen so otwea herbal powder or see oja no ehyewa wara obeba Congo ointment or so hunamani yarewa bia de pe Congo ointment never stress so ebeko Dawood Herbal Hospital and so sponsor yimbi and a Jovi Travel for Jobs and Estate Agency or see a 2 kwan keke so to kwan no koye adwuma ne be ye japade e wo fie o mo na sponsor ye eme de Akoma health work no ye de Abraham 25th January anopa no num ne fa na ya hyase ye wia ne akoye aerobics no koto sorry tete wonam ye sei ni nyina eboa ama ye nipadua no ahoden e de abam we yenjiske bia enkasa obe register ye be juice ka derby enti keep fit clubs ahodo amwo krom he nyina ye tonsa e de fremo football team supporters kotoko heart animo amaka ni nyina no ye tonsa fremo banks corporate organizations amwo Kumase ya ye tonsa fremo nyina mombra na ye nante fan clubs sorry emebunu youth associations emako ememako ni nyina ye fremo mombra na ye nante se mo wo branded t-shirt bi se eya asori t-shirt mo ba na ko mu nyina amahye se ye school a mo ba na mahye mu school t-shirt no se ye dwumekuo nso a mo ba na mo mo shirt a na mahye ni nyina na mo advertise mo ho e wo dwumedie na se mombra na ye nante na ye nya apomodin my uncle 3p garlic mixture na no so ema ya hoden e wo kwan shonko so we ya natural garlic na mpanyimfo aye e de egutuo mesanse bi mo se ne we no ne we ne eyo moden enti ye chim ehunsuo no e de egutuo ma ye yi enka no e de efiri mu na so mu ahoden ne de e da ho a ewom per 3p garlic mixture ne bi nenom na ema unya ahoden eboa ebusi immune system ne se be yan yarewa bia ema mesraw so immune system no ekofom a eti yare ekwa na wasraw ewo ekwa na wasraw umuye oya na wasraw bibia bi oba besraw boost immune system no na obetime the 3p garlic mixture e na ebe boost no o blood pressure no so esiesie no e de maw menstrual pains etiso yaw ni nyina o jonso na wo bre o tete wuntimi enjonso anom 3p garlic mixture na ni nyina ebe siesie o ama ho ayoden obenya bi e wo pharmacy chemical and herbal shops nyina na wo pedodo atu aton ana pese oni doctor edi nkomo e wo kwan shonko so a no afra work natural e wo 0248 928824
0248928824 3p garlic mixture ewo etua ebomu ena box na edro ni hyem no enso ye kokko garlic na eda ho no enso eye kokko pebi nanom na oho ento enne eye wukwada akoma mu nsem wukwada de aya na ye deka asase ho ensem enne ye nua be ma efri brodo kwano ena ode na asase ho nsem 1987 asase ho nsem ena ode abra se yamboa no ne yenhwe se obi a wata ebusua asase no odi sa otosa ebusua asase na mo ben so ena wo so otufa ho na ne nsa eka na asase sa nkomo no ena yebo na yeji yabo afo nkrato kakra ye wi a ye betoa enkomo no so nti frobi na ka che obi se ontie ensem ni bi na ye wi a ya hwe se ye nue na sem na oka no eda ne kwan mu ana se mfomso bi ewo ho grow fine herbal tonic enso ye dro mapa eboa se wonu mato onsa ye tititi onaye otititi ubada sorry bia no na oti yawo ohunam yawo mrea kope grow fine herbal tonic ni bi na enom na embwao esiesiu ema unya ahoden yaye natural cocoa ena impanyifo ede aye grow fine no pebi nanom na ebeboa sanso na oba menses no emba ye menstrual disorders na do so papa de emba ye ena de emba kra ena de ba entwa eba tot eba eni tuntum ni nyina ede how kese ede bebro nti ye de yato ni din said Dr. Menses a grow fine herbal tonic ni bi nenom na embwa and also obenya bi e wo pharmacy na chemical shops a yetwa ye ho ehia wo Ghana ha ba bia wo sign wo vana enenam krom edwama so na eton wo beti so o mo pai grow fine na wa pe bi anom obenya bi nso wo misty herbal kjetia apidank herbal kjetia smart herbal oboase PFA pharmacy ena Colinac herbal watafo ena Kingswalk herbal enso owo enkran opedodo etu atonwa na wa frɛ doctor ewo 0244 596532 0244596532 enche bia yene power specialist herbal hospital for ebedi enkomo na yene charistic enfonso edi enkomo ne nyina yapomuden ensem ya na yensan embra yenua bema kosi nyameche ofri brodo kwano ena ebaaye brodo kwano ewo bosomtwe ewo asantemantam heya ne maame anane na asase 1987 ena osi obi afomafa ehun komo ena yebo na yensua de emfri sa enkomo yi emu eti papa time na nana ohene no eka se monko na monkofa na mo ebusua ne ka se yenkonko da ase na oye na osi o mo ye madehye nti mo ambeda ase kra na mo fa nkoye adwuma eno na eye afebe mu a ayino a 87 na mu a okay ena mo chance se mo de do koko ene de ade a koko ko na mo de do kakraka na ye cheye enuanom nan no okay mema nan na mo do sa koko okay ene ya che mache eno obi anya koko ne fofon sa fofon ne ye de ade a ai fofun se wo do ansa na wo bu ase so okay all right you sanity okay you eti mo do no for how long ansa na echire ye ho baba asemi a obi ababa betobi ana obi abeton obi ama obi a akofa asema be mo do ni mfie sen sana koko na mo do ye cheye no me se mo do ni mfie sen because na mo do a mo koso de bia sanka sebio obi ntimi kon ton mo bi abra wonim se enkofo wo so eyo mo asase ena me bisa no se ayini de asase no na ayini chena na ha wo se yo hene de amamo ena mo anuanom nan na mo akogina mo nana ama ye no anem no maje mujapade no maje asase no nana de amamo mo do koko enti mo nan no bia che ne de na wo be no kokofuo wo so enam se mo do kokofuo no wo so be enfie sen ansa na maami bi koton bia ma obi no sa na pese me bisa ba se koko ne de be don be enfie enum from 87 na de ba mo do ne enfie enum okay enti emre ben na fe de mumu hu se obi akwa asase no so akotowa ma obi no akofa asem ye na odi abrani no na mitu kwai so mu ya wuwu ye na aka me nkwa mitu kwai be ko aguna saman ho na akotena e be ko ye adwuma kakra o okay that time na oda ho do kokoo no wo brodo kwa na hwan na hwema ho midija
hwesuni unuanom nan na mutu anamo no na omoso de na omo ana na edoso anaso na omo de ama hwesuni omo okay enti mo ye ifo be 5 years na wo ja hodi 2 kwan ko agona okotena ho okay ene den ni sie no na be ko ye no ena minua to me no de na maame ababeton ni nyina anti to me de no ena ono ne maame abeton ni nyina enti nye obi o won chen na abeton wa wo nua be ma ne mu de baako ne maame ena abeton ni nyina ena be maame so de so a wo hye no wa ma ye de ma no ni nyina nti sa asase nyantam ni nyina maame na ton ni nyina ton ni koku ni nyina yo ye beba so na e kwan ofa so ton ye ene anamo wa motu ene 1987 date ne de mire fida 1987 nkomo ne ye bo e wo dem eben afishia pa fi ye nyanhia boko de boko pa Aunty Bea ye de nyame asoso pa ka che doctor say ye da na se wai mate ba cha yonko Aunty Bea medase e wo akonya ode amame na mema etiefo ne ahwefo nyina afishia pa na mede nchia pese sufiri karensa kasoye e magana fo nyina sade dada ye baha ebe kan omo ye nupa e wodwa so a ye fe no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ene hindi herbal mixture no ene awie e ho nkomo ene ho adanse ne de besum awie no do fo ye de ye dra ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ane edikan sa dro we aye dra oba ene bema ane enom na oyo oba na wo ho na infections pa adokoro infection bi ti se gonorrhea ama se bi ensansan ategu ahemfi ho prekesen oba ade bia meka me se enya ahusiesie nko ane se obe sentade akese ene wega kese ahusiesie pa a edimu se oba wodi Zahara Mixture ene Zahara G capsules na be ye wadru enu ni adura onoma ebe siesie a infections bia adokoro bi ti se gonorrhea syphilis a ejawo jonso ya wo no oba aduro no ebeboa obayi ni nyina afiri ho oba bi so ho a me se white pa adokoro no hanadwen amasabi ho a ensuo bi ebugu ni kakra ahonya ni kakra oyo ba na otesa na white anase odepo ene wabetena na ha wadwen oba waduro aye baako pe oba Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a me say ne mensese no 2 years ni emada 3 years ni emada oba bi so ho a okọ fichi koma amanu hunu pa no namu amana awo mu nyina aye problem oyo ba na wotesa adura ababuaw ebesiesie ebema o mensese na ba flow no atimi abaye ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa oya bema pa so na wo ho na woko wura to krobo ni mu bema bi wo ho e ba ne sa na amani hunu pa na ohun because san pa agene bema na boso prekese ne bema ni nyina ahoode nyina so e ba fom owa abo se ensufita na firimu ba mpampi no so odwonso a na ochim ansa na dwonso na etimaba oya bema na wotesa bema wa duro eye ba kope bisi pebisisi a anu ni adura ebeboa infection bi a adokoro gonorrhea bi a ehawadwen eteteo ama obema ma ho de nyina afiri ho ebe restore ni nyina ama ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules na me say odofo bi wo ho a odwale wi a na yesede bibi enenam ne ho nketenkete na yesede ne ho ekeka no odofo otisa adura mi di ho adanse akamfo ede ama sebeboa eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules ya do we eye do won so adofo no bra ahodo ane yakeka bom ane de aye it is so odofo na wo ho na wo weak immune system won ko de bia yare nketenkete ane hawadwen won ko obo se de bia infections ekọ na ba adura obia no ma ne ho tono no obo se won ko onya ayaresa won ko obo se weda sesa kakra bia wabọ hawadwen odofo otisa adura medi ho danse akamfo ene amaw se ebe boost immune system no ama wa ho den no akonanim ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules
se odofo wo ho na osa so pa ene wa betena osa ha wadwe odofo kogana ha ba bia to oduro bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo ya de phone numbers ne betu dwa ebia na onti bibi ase ana se bibi e kire wadwene so wo de fe sisi a 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 alofo yabako yadra yefeno hindi herbal mixture na se adro we eyadura ebo odofo bi a malaria fever ene na betena odofo bi wo ho a etiri ni mo wa no obetena ni mogya mu de bia ohuna mane de bia ono nko na numato na num nyina ayanyono ontimi mpo endidi obi a sore repa okoye na dwuma no wo so no nko de bia na okasa na aposo nyina eye ne ya ahohye ana ate egu no so odofo otesa wadro aye ba ko pe hindi herbal mixture Quadra store pharmacy shop herbal shop odofo o typhoid fever na abetena wo so no typhoid fever na ayo krankwa wa uhu sisaye bia no waje nkwa na ba waje nkwa ne hindi herbal mixture odofo o sugar level na etete wo no high blood pressure na hawadwen no fa hindi herbal mixture ayo wadru odofo bi wo ho a impempi no adwumaden pa na oye ogina enchenten eche oye adwuma wo eja ho odofo adura mi di ho danse ababoa wo ebesiesie nipadua no ama apomden na kɔ nanim aye hindi herbal mixture no do ferment na ho emma yare no embubu ansa no wapesa aduro bi na me se adanse a eba fa hindi herbal mixture no odofo agye ensempo wodi ekɔ pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bi a wo Ghana ha wo se wo pe hindi herbal mixture na oso befo adanse odofo yabako ye adura ye fa no Zahara man capsules na se adura we ayadura aba se ebeboa ba ma bia se oye ba ma pa na wo ho na umema sem aba fom ba ma adura ebeboa ene Zahara man capsules ba ma bi so ho a sisi yale pa ene na betena sisi yale agena boso ba ma Quadra store pharmacy shop herbal shop ba bi ato oduro Ghana ha wo se ope Zahara man capsules sa oye ba ma so na wo ho na onkom won ayemre ba ma odi fa Zahara man capsules ayi waduro adunya duro abeboa ebobu store sperm count no ko ba bi ato waduro bia wo se ope Zahara man capsules adofo ya sa the numbers ni betu dwabiem ebia na onti bibi ase ana se ope no bia ton odi fa sisi ala bejo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 oda for say de bia meka no yese bambo atrema eye chai ayare sabo kitima etodofo aya mema yare no embubu wonto ho ansa no akopɛ charistic nupa na kira kwan a ye fa no Zahara mixture ene Zahara G capsules a ye de Zahara mixture no ana mene Zahara G capsules na ebo odofobia a boost immune system no ama opamden na akɔ no asatu infection bia se bi te se gonorrhea ene Zahara man capsules a ya ye se ebe bo ba ma bia waye mra ye bone samra ne se wa minute be ma ani hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure and diabetes hanadwen odofo ye nupai Ghana ha ba bia to wodro bia ya topete ho odofo ye number no so twam screen so etu de fa bi bia wonti ase bia no ye benya adaje ne atrechire mu medase Aunty Bea. Yes, so ye that's papa na kopabi na no na oho ebeto ma ya fa wonko traffic studios and so printing ahodo nyina bi say large format printing banners billboards labels
for your product say a drone na woton na pese ye label e ma wo de ebo ho a ana bibi bia wo ye bia wo hia labels no ko traffic studios na obeye e de amount UV direct printing or ye be t-shirt branding Akoma health work here ye ba be kwei so we company bi na pese oba bi na wo ni branded t-shirt a make us say ya ko traffic studios say na obeye bi e de amount e na souvenirs 3D signage or ye be engraving e na branding e wo caps books cars and a pens near the nyina ho obey branding no e de amount o kuma say Aga junction here and owo obey iron bet for abron sign no emu for traffic studios e was 0247 013 561 0247 013 561 and 0574 010 101 0574 010 101 sa so ne we fa wonko agbozo herbal clinic agbozo herbal clinic osi owo infidie mapa ode hwe ni padua ni mu ansa na ode ahama ye nananu mu die ni bio ode aye eduro enso a ode emaw enti wo yare typhoid fever junsomu how and also STDs and namu yare wa hodo ni nyina bi sisi ya ya be ma no entimi nya adwuma yi amaka sho say sa de or therefore the obo ho ane de cheche etiko agbozo herbal clinic na ontu ase enfama o se de on person obete kra ene se be ma wote ase na be me wo se ne de enye enti se oba ma na ntimi nya adwuma yie oba o partner wo se na de na nya adwuma yie se na wo sipe a fa no ko agbozo herbal clinic na o ma ne engineer so enya adwuma yie na de chia no pa wanim aye fefefe serious kuma say our May 5 Old Insurance Junction wha and I will be agbozo herbal clinic friend was 0553 417752 0553 417752 and crying Kwashiman obey ohina himfie ho for omo e was 0241 750282 0241 750282 my embra studio ne ya papa kosi nyame che entwa enkomobo no eso enti wo ye adwuma no edo kokko no 5 years Akoma FM ena okọ move so amodo all right ena wo call aguna asaman e hoso mpacha okodo efuo okay okay pacho kasa yo mayanko ahoma no so na yesi yenya o maame ewo ahoma no so na maame ma ho hello maame ma ho ya fande ma pacho ho ye de ni ye kanti yo akwa ye kachi so ampa yo na maame anawie de wo ba kosi nyame che ena de asem bia beto yanim na ye bo nkomo nyina udin abam na wadama wonim kosi nyame che pato ni pa yo pato wonim wo kwan ben so se wo ba na woni aba ana ebusua ni mu sai na wonim ni wom kanti esi a sa me ya ni be kan wo yi su ka wa san kan wo okay I'm not a dog, and some dogs to be in Africa. Because I'm a baya. And your father ya pass away to me on I see a doom light so it went to me and one share who come on in the echo. Now the question I made can nanny say, or maybe she has CB, but I couldn't want to be. Walk on the crown as near here. Fair here, Cobo. Our mother swore in 1987, ever Pim Sabri, and Mammy Wadama, what Tomama Obi, and Namibwa. Aha, what all the amobi na busuan sanse de. Aha, mami. Asam na nya nokure. Chemu kire me mami ani etiefo. Anya nokure kura ba kokura ni ha e nokure. Repe. Ni mami o me. Ni bakani anya kesi ni nsa ni mami. Okay. Yo chele kura de ma. Ani e ni. Na ni mami o 86. The man is in the cool book, the ball panel. What I mean, how could I see the flow to Yakobo? The man is 86. The man is also Toma or Fiafian. What panel in the banner mammy? The man is a little. As a man, I feel like we're cool with that. It may be as a man and Yanko Bocana to the reason for any yet. But a man will do a man. One foot, yeah, Cobo Pan, 87.9. but you come away with
ɛna hɔ a nyɛ ni ayɛkɔ nti kɔbaa sɛ 86 na maame wuyɛ yɛwuyɛ no still yɛsi yɛnkɔ hɔ maame ase yɛnkɔ hɔ nti yɛnkɔ ɛna yɛ sister bi wɔte ahensa yɛfrɛ no daako a maame daako a wabɔ ne di akyerɛ yɛ wɔte ahensa yɛsi ne fie wɔ ahensa ɛna yɛ sister ne baa no wɔka kyerɛ sɛ nkwadaa mose mekɔ bɔɔ kwan no na mokɔ a wɔbusuafoɔ bɛkum ne yɛ se han wɔsɛ ɔmu nkum ne nkum kyena wɔasase ɛwɔ no wowɔ fa ɛkum sɛ bi nkron ɛna ɛkɔ hyeɛ nti bi wɔ asase papa ɛti sɛ mankɔ hɔ a wɔbusuafoɔ no ade ne nyinaa kookoo fuo aka asatam baako pɛ ɛna ɛda hɔ nti menkɔ mankɔ no mankɔ kɔhuru a mankɔ akɔtɔ wɔ yene ne ntwa mo de ama mo a daakye no asase bi mu baabi abiem ɛna abaaya yɛn nyinaa nso yɛyɛ aso yɛn nyinaa no kɔ bankuo no yɛ se nyɛhwɛ yɛbɛkɔ ɛneɛ baabi ekura yɛbɛkɔ akɔdere yɛ ho ne akɔ apaara yɛmaa naa no nyinaa yɛsi no kɔ bɔ kwan no hɔ nti yɛkɔɔyɛ no yɛkɔ hɔ hen hɔ ɛkɔkyerɛ a no kyerɛ sɛ yɛ nananom ɛtena so nananom yɛ deɛ maba ha ne yɛsɛ anana yɛaba yɛ maame nwiɛ no ɛna ɛsɛ yɛba abɛkyerɛ nti adeɛ kye yɛ ne kɔ fihia kɔbɔ hɔ fihia kɔbɔ nso na yɛ kura n'ase wɔkwan ne kura n'ase ne fihia kɔbɔ hɔ ɛhɔ na saa asase ne da ɛna yɛ kɔ nti yɛ kɔɔ yɛ no ɛna yɛ sista no kɔkyerɛ yɛ hyi nyinaa ɛna papa bi wɔ hɔ yɛfrɛ no agya john ne wɔ fa no n'asase no ne nua no nti agya john no ɛna ɔsɛ nkwadaa ma baade a asase no sɛ yɛka ho asɛm wie na deɛ mbɛyɛ no mu yɛ ɛyɛ sɛ yɛkɔra yɛasama yɛbusuafoɔ yɛasama wɔ ma ma wɔkwan ne hene nti ebe ɛkyɛn bɛkɔ asɛm no so sɛ yɛ wu tie maame mi tie o paa yoo nti yɛkɔ asɛm no so no yɛdi yɛ no ne yɛdi bɛn yɛkɔ so nkɔ ampere nso ne nyinaa yɛdi bɛn nti asɛm a yɛto wɔ mu no ne sɛ asase no abusuafoɔ no wɔma baako ɛna yɛ a wɔhwɛ so wɔ ɛni yi a na foforɔ asa agyina deɛ nti wɔn nyinaa yi yɛ ne maame ne yɛ hwɛ asase no so ɛso wɔn yi yi yɛ kɔdɔ wɔ abira ne maame yɛ yi ho hwɛ nti ne maame nso na wɔn nti yɛ de yɛ pinpin sɛ asase yɛ kyɛ wɔn nso yɛ deɛ ne nso yɛ deɛ ɛna bɔɔkwan ne hɛ sɛ ampa makasa ɛyɛ nokɔrɛ sɛ yɛ kyɛ ma me nti yɛ gya gbɔn kɔkyɛ ma wɔn mu ma me yɛ gya gbɔn no kɔkyɛ asase no ɛna ɔde ma ayɛ yi ɛna yɛn yɛ busuafo no kyɛ no yɛ no tu ama yɛ deɛ kɔ akɔ so kyɛ wɔn mu yɛ sɛ yɛ asase wɔn ma ndani yɛ koko eti koko ntaa no ntumi sɛ ebi ka yɛ deɛ ho ne yɛ bi so yɛ nfi ase ɛna yɛ sɛ wɔn mu nfi ase bi a wɔn mu nfutu ne yɛn kyɛ no foforɔ nfutu no sɛ bi ekɔ obi deɛ mu nti wɔn antane ɛna obi a yɛ fa yɛ deɛ na yɛ fa yɛ deɛ no yɛ sɛ yɛ maa nan yi ɔsi na nkyɛn maame ɛna yɛ pɛm yɛfɛ ne kura de no ɛna deɛ ɔtɔ so yɛfɛ ne kura faako maame na ndi n'akyi ɛna nso so yɛfɛ ne mɛɛre na deɛ ebi n'akyi nso yɛfɛ ne maadɛɛ nti yɛyɛ no yɛka ase yɛbɛkyɛ no ne kyerɛ sɛ yɛabɔ beebi a yɛde kɔ akɔkyɛ o ti deɛ ebi hia ne sɛ ne ne ba ekura deɛ ba kura faako aba ekura de ma ba ɛmɛɛma nan akɔsi ankyɛn na ɛka ho nan wabɔ bu ne di ha Mese wabɔ mmarima nan a ɔne ɔmu tu anamɔ ne din wɔ ha nti ɛyɛ no kora sɛ deɛ wokɛn nti ɛba saa no ne wɔn no ɛsa yɛ ho kɔ sehia kɔ ɔbɔ hɔ wɔn kɔ yɛ a wɔn akɔkyɛ fua no ɛde deɛ so ama kɔsi wɔn kyɛ sɛ kɔsi wɔn sɛ ne mu nyina baa nti ɔno nko a nti wɔn mu ma ne deɛ so wɔn ba yɛ bɔbɔ yɛ ama ne yɛ sɛ yɛ mpene anke mpene wɔn ka deɛ wɔn ba no no ɛdeɛ na woka nti wɔn keka yɛ a ne ntoma a ne mu mpene ɛna kyerɛ sɛ yɛmu a yɛne dii yɛnsiwɔ koraa bi yɛnsiwɔ yɛma metɛ ne nsa mede nsa kɔ fie mu nti wɔn kɔ ne ɔfo ma ɔnsa na mekɔfa na mede akɔ fie mu akɔtɔ me baa na mede sika no abere wɔ mu ɛna wɔn tena so saa yɛde akɔ baayɛ ne sɛ mɛda ayi panyin a ɛyɛ mu no ne yɛ sɛ de kɔ odwe poku no ne di nka yiyɛ nti oyi yɛ no mo kyerɛ sɛ ɔno ne nneɛma ne ɔno kokɔ no ɔno wɔ me de ni bi na kyerɛ me ba de kɔdwe poku no nti mo kyerɛ sɛ ɔno oyi yɛ no kokɔ a na ɔhwɛ so no ne ya na ano atake over
masa so Nine. If you want to find a car with that Tommy, you may buy the Tommy. Okay. And a boat in it, I do the silver. Okay. Not a single person in the penny back. Neighbor. If you don't take a car, because you answer, and now, Tommy, and a boat. No money, time I could. Okay. And I'm so to one. The banner is a year. Oh, free. For many years. For many way, Abaya. Mommy, meet you. The banner Yade. Okay. Yadaha. The Cobopan, but now, Hotel, now what you mean, sir? And my man, the people who see what both a car come out to look at him. The beings who are shutting. Now, I think I was to say what can happen. The man, 87.9. the man, for sure, when I'm a different from you. Okay. Your question in one. Look on you. The common What's share the day? and you are, and I will be an eye for you. We had a door, I told you, maybe I should say, I already what's through your bone, Chuma. I'm not sure, Cobbin. Now they want a new one as to say, what bet you know, I bet you. Okay. Oh, you're telling me, you don't see carbon, and you know, carbon. No one show. Like I said, we are telling more. Oh, okay. If you miss it, Sammy, not only you and not Mrs. Aquatian man, of course. I Casa. If you answer man, and of course, you are. You are concerned one. One of the not a few answer you. No. What was answer you? You jaw you could hear selling power. Now, when you jar, you saw what I'm doing in pressing. If you have a sour, that's how you be. Then I did you. And on in the water, okay. Not the Java here. The Java there is all really Papa. Or you send me that, or you have to set the order, Emma. Or fast. But mammy, my entire son and the condenser now want to know the Serbia and Franco when you are down, why, Mr. If you are telling no one, I'm not asking me that. If you are now, or the scap of Miss Annie will be not for bubbles now. I don't know if you send me a watching or Bobana or what is here. Not all of this. Okay. No, they are going to miss our name back to you. No more great to come. I know so now, so say, when you know so need to any of my men. Capital, don't you, Mammy? If anybody is coming, I mean, I want to talk with this. Now, the choir, you can say, if you can't require their money. One is so, now what is laughable on the Nana, you are questioning one. And now, you're this happening. Okase na me pia de man e sanso e fen ma ane ana okase ne se asase no a na ne ko mi yo ko he ne no ane na sa ase bi ti ya ko bo ho me tie o na me pa cho emre ni nti no na kwa ye ni tientiem kakra de amaye wada o mapa mpa cho ana ne kasa sa mi ka bi se mo ho en de na o san ka wa ha mpa nso mre no enti na emaye kasa ni nti no odi kasa ya bom ni tientiem ana bi ya ne bi asase no a this is a question one. The man said, one way, no, no, in Sunday, no. Now, we go to India, it's a phobia. If you are there, a cocoa bar, when you want to see me, if you are on to it's a phobia. Okay. I know, the man is son. If you are the man is son, then this is son, so to be a papa, mother, and then I say, what am I for? Send money. Now, the bank is that, if you want a man. The man got the captain to 3 years and I know Saka be come. Oh, man. I said, there was a country at the beat. And when you began to career, not the man of our fast, I was attending maybe I'm a milk man, or Saka with the minimum. And the river bug was attending a man, yes, sir. I'm not coming your friend, one I could be the minimum. This is a little say, I'm watching Mrs. Sally in the canoa. And I wish I know, say, I'm not a man that's so far. If I got an idea, I didn't get out of her. And now, the bishop is free now. Look at it. As you are watching, say, no, I'm not in the car.
ebo sika ni bi na obi ano e ma no obi na wo be nya wo be tia na be ka ka se no se ba ko ya bo ase ni ko ta na de e san ke na de be yeduma okay na me ba to me no sa me no ye gwa wo san ke ni yere hotel e yo si aye se bi na wo ko bo to me na na ne na ba to me ni ba e na obi tia ka asase ne ka obi tia e nti obi tia ka ni ye no na ni na ya o ta asase ma bo no ojina so ni ye krata da tu se America sai da na ba ha de krata ni ba ada se fofu ya ni okay e na na kwa no wo ye krata sai asase ni ni bia bia eto aboka wa ko ni sika wo ya bo ate wo ni sika ntia kan ti to me ni ntia ntia asase na ba be di e to me ne ho okay okay ana ya krata da so okay ana pa ni ntia okay eti kamuna wọ́n ti àná ìjà yẹn gan ọdún tẹ̀lé ẹ̀yìn tẹ̀ ilé ìgbà òwò tẹ̀ ẹ̀yìn kó àná ní ọ̀yẹ́ tí yóò fẹ́ tẹ̀ máa ní yẹ̀kọ́ tẹ̀ yà sáà sí ní ẹ̀yìn ọ̀sán máa mi lọ́kọ́ lọ́kọ́ ní lọ́kọ́ àkọ́jọ́ ẹ̀fí ẹ̀mí máa ìfẹ́ mi kú bẹ́ẹ̀ kàkà ní ìfún ìyá tó ń tẹ̀lé yẹ resident ẹ̀ma èyí lọ́kọ́ ẹ̀nà tọ̀mí kọ́ ẹ̀mí ìwé nìyẹn bí ìwé sí ìwé nìyẹn pọ̀ ẹ̀ ìtìkọ́ bá fẹ́ wọ́n tẹ̀ tẹ̀lé wá náà ìwé ìyẹn ni ìbọ̀ọ̀ká ìyàdí ìgbà ọ̀ ọ̀nà òbí ẹ̀mùlánẹ́ ìbọ̀ọ̀ká òtútọ́ lè rí ìyẹn ni nínú àtàkùnṣe àṣẹ òbí ẹ̀wọ̀ nídìí ẹ̀ ètò ìwọ̀kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi kíni kíni dìé yẹ ètò ọ̀bẹ mẹ́ẹ̀dì mi máa mi sìká ẹ̀nà mi bí ṣẹ́ mi ètò oríyìn ẹ̀yẹ ni wọ́n bí nǹkan padà bẹ̀ máa ń dá ẹ̀ṣẹ̀ mi bẹ̀rẹ̀ síkà máa àti ìní kápẹ́rà ń di ìtì à ìdí àtàkùn ti tẹ̀ ẹ̀dí tàn nìyí na deɛ wɔhyɛ ɛnoa no a ɔkɔtu aka no deɛ wɔde ama yɛ mi nkyɛ dɔta ada so ɛbɛ ha te si a nti wɔn no kɔtu nkyɛ no de fún asɛm baabɔ kwan no ɔwɔ yɛ bi sɔpɛ n'anim ɛna yɛ tena ase ebi asɛm no na kɔtu nkyɛ bi fɔ ɛna wɔ obi nkyɛ n'anim. maame Botman Mary you me da se pa ne enkomo no se na wesi akyerɛ mu di abɛkyerɛ nti de ne ti abɔ mu nyina ne sɛ ɛyɛ kwesi nyame kyɛ yɛ ɔte yɛ nim hɛi ɛnɛyi ɔmaame ya asase ne bi na mmom sɛbio ne bra bi ne adeɛ nti ɛka bɛdi n'anim enti ɔno na asase no wantimi antua no nanka ebusua ne ɛtɔn akodi abɔnten so ni hɔ ɛna sɛ ɛbɛkɔ abɔnten so ni hɔ deɛ sɛ ebusua no bi wɔ sika obetimi atɔ saa asase na wọ́n tọ́ saa asase no ẹ̀na wọ́n bá tọ́ mi ẹ̀tọ́ ẹ̀ na asase ni bẹ́ẹ̀ di wọ́n bá tọ́ mi hɔ pàtó ni tọ́fà bom saa nẹ̀tì sọ pàtó sẹ́ saa nẹ̀tì ẹ̀ medase sábì jẹ́ apá ní ẹ̀ka àfẹ́ wọ́n wọ́n Matias yẹ pa hɔ na ne yɛ pɛ sɛ yɛ hu baabi because ɔno kama yɛ pɛ sɛ mi hu sɛ na sɛnka ɛyɛ busua deɛ ne yɛ kyɛ deɛ anka kɔsi nyame kyɛ yɛ maame so wɔ kyɛ fa wɔm na ɔno ne deɛ na onya ayɛ ne kyɛ sɛ na ɛka da n'anim no na wɔ sɛ busua ne tɔn ne yɛ de tua ne ka ɛna ɛbɛkɔ abɔnten deɛ ebusuafo na motɔɔyɛ ɛna sai bɛdi ebusua no na bɛyɛ wo ba ne dia enti wo ba ne firi mu na bɛyɛ wo maame ɛdia ɛnyɛ saa ɛna o firi mu no so ɔyare yɛ enti wo bɔ ɔka enti ɛka no ɛna nso yɛ sɛ wo ni ska bia biom ti saa asase na tɔmetɔ firi kwasi nyame kyɛ maame hɔ no wo so de ama obi foforo ama yɛ nkrata nyina de ato so saa nɛte ya no ya tani o okay tani me dia yo mi enche o mi ya mi afe ya tani all right I no so nkrata da so enti sɛ de yɛ ka besini nyina ne sɛ kwasi nyame kyɛ de asase a yɛ ka ho asɛm yi oni kyɛfa bia wɔ baabi sa ne maame de ne de yɛtɔn pacho sɛ saa nɛte me say nti de ye ka akosi ni nyina ne se kosi nyame cha ote ye nchen ha one ye bo komo de asem na bedan ye no se ye ka ensem a wakan nyina de akosi nyame che o ma me ni asase na ono kosi nyame che no nya asase ba cho sa nete me da ase ya be nya ka ase me da ase ba ka ase yato okay yo ye da ase ni na ton ye bi cha ton ye da ase ma me ye da ase pa ni sanche mu ye a odi ama ye na enkomo ni ewie ye nti ewie a ye be flow na nyame ya aduba na wotwe se ndese ye be sie sinkonwa kra wa asemi hu a ya toa so na nkranka na wowo ni nyina no wadaro ma de ahyesa se obi kana se obi kan kokota enche se odibim na ye hu bebi a nokre no eda na ye hu bebi a asem ne ko ye da ase papa ma me Mary ko se nyame che se so no ma me ma bru okromo a makadi manim ye se yi yakọ se oni a enti sa na wono ma me na mo mbro
yi ma no ayi sam le sei na sannim David na ma me mbo ono ani nua na e na so wo na me anim ni na oboro ayeka onum sanam na wo susia kakra wo ma me kwa na ne nko okay na me dia ye ne se wo makura na si ho no abeso ho no na mani ke eni ye ke ye fra etimi ma me su kokoo aso wo hobi oni mu nyina adea omu ma me no papa di nyina eti kokoo gu apahwe me se ma me mo ma miska bi franco doctor omu ti nya omu timi hwa me ntimi nya dai me franco na me di sun ni mani ba pin ase na me ma me wo ho okay na me de be kire no wo se ndie me so me ne hwe wa ha me ko bo kwan no ene ye ko ye ti ye ko ye no bi bla be fe no bla ya what si a wona hwe mi si ya no se abrantie oni fra na me se agya ya ani o ana o se ne me hwe wo okay Akoma FM 87.9 Kumasi. No mama miskadi koko G saa kaka that time na ma me we no wa besewa wo ana no aba brother kwano ha brother kwano ho okay na me be se ye ka be si baby a ye se wo ma me ekoye bibi na ne tofa bom kaka o se mre na pe se tiefo so be mu bi ne tofa bom eti emra wo hwe me no a me ho ba me no na o se tua ne ka okay na they understand the end agay mesusu miniska me ma mesusu ni bi nti asase no ye nhemfie ento so okay so ho nti wo mfie no so a deja afa ya ade mo di mfie sen na to so eno no mfie no ekoye 5 years so wo do no eyi etu ono koye no be 20 years oni ni di ono o maami eni san pa kro yo hwe wa ya sabia no mo ka say on don for how many years asas no ndo so for how many years se o be se yesi kuku de mo wonua okay ada se me nti mo hwe ni fie sen na to so be 10 years nti 10 years ni twem ana ono ye no 20 years ye ba ade kwenti a mo so mo tena ho ana mo hwe ni 10 years e ko wie 20 years no maame ko hene yire ho akoso adua ya ho na ye ko power specialist ever hospital ye wi amre na aka ni nyina e ye me no ni etie for dia why maame afihia pa biem afin ko metu acho ho e na me ada forever young looking nice na say me dim birthday oh sir eni ye nim aswa me too happy birthday ma o wi ameto ama o wi anu ato me pa eni happy birthday o wi amase atonyo ma ya me insha no nyo kesi ada na o ka edua no ho asem atidua beans ehia o ehia esanse se wo hwe ne chronic diseases aben nipa mu na ni nyina ye didi a enge ye didi no wo mu se ye didi ne ye me na na mpadu bo nwum se pintin bi ada me ye no so betie kra nwum no wo ka yo gele ka ho didi se wo ka se wo pintin bi ada me ye se sebi one mo no wadi why yes a fast food na horo no wadi onipa na mo wonye robot nka se ani moja ani nsuo na ede wonam ene nti de wonka se no se wo ye ni sa ebe katwi dade betwi dade na onipa na mo wo manpower esese wudidi na wudidi ye na ma me wo kra wo nkai se bria diabetes be wiase no na me wo ho na sa bria se diabetes ye wa wo wi nam bebria na anye sa na ye se diabetes fo ye sikafo yare we say wudi a wo diabetes ye wa kisa wo wi nam na ye kasa kisa wo wi nam wa na che se ye kisa kisa wunya protein bebre ana won so wudi abowa nkasa wo kwa woni padua na wo ban na nanso die na ye hu won se nne ne ye se nam bebre no so ene so ma cholesterol nti ade no aye kwakwa na ntatwene ensemu bebre na mo de mi se beans ne de ono ani protein so pa google na hwe say red beans and another beans black beans ni edua bebre uba aye edua na nkasa na ye protein wasa ye fiber eti ebra wo bua wonka se ma na ho de koso ma wonya vitamin D calcium no na osan susu kra susu clean ye funu no wasa clean liver no
eni nti ade a ehu hia se nipa da sani ya adwene koye ho so hahan eni adua no wo se ye de ba ye na ye dua sisi ate ameti he na dua ye se birthday na me ba girl ba ko ne na adwuma ye for friend me se sha ne wa anja hwinti mi si mi so de free so consulting room ana me nkwa na na me nya adwuma afi de no mo se na ko ka me twa me ho ne no chende bia enye easy nti kire se wo twa ho pisa wo hia ayi ade no so be protective because yes I want to be bu ahwe asa wonu so mpekasa na wo mpem kura didi ne didi yi ene de ya ade wo hia na nya protein na emwa won kase na emwa won kase woni padua na wia na hahan no so no wahwehwe hebaten na hu hebaten kama pe na si table so ahe wahwehwe hebaten sanse eye immune booster papa ahode ne mapa hye mumma so obehwa abra ko be de baaye no ya bibidrofuo nyina de yenuro ko krape mampo no hebaten ne dikai na ya no bi se no no ya so mmre ni misra papa na menum bia nya dia me ko ba bia na de twagu imeti na he edi pere sanyi wunyanyi na wanyine o enti ya ma se biribia o mogya no bua no na mogya na timi adaboko nya se be hurifuri angasa wo be hurifuri wonam kora na wa odin so obi pam enso na obi empam nti misrobo modi na didi yie na hwehwe hebate de bia me kam se ukodom na se wi sika fa e ma ne nso to hebate na fa show bag na fa kofi sanse eno na bebua e be boost to immune system na se nipa na sani a wonam ho immune system ye adwuma ya obrebo be ye adwuma yie ubi dia wo ya funu mu no ana wo ni padua ni mu no e be ye adwuma yie na nkofo ye ne amfamro do ya mala mesnesi wonke na maame me de ye frɛ no on the wow na se award wo wonu ma ben hyehye wo ho wo so gbaggbagba wo hwini mu nyire sosuo bibia ngoyo efiba eyo malaria eyo he malaria de misro so ana wudi ho agro no so bia se ye wo mu hwehwe mu ade de pefese malaria ne kum ni pache bi ti be consulting room wana be wo no obana ni check mu de hu se malaria wo mu de mu me ma wo duro kra isan se obe man de duro chronic disease kakaka bi ni kidney nsuo gire mu no eko ni kidney assist nkasa maame wo hwa anya didi e beba sa ni kidney assist pia ho no eno so eko ni kidney stones aye mu ma no eno so eko say stones abani pedua menti bida yes gallbladder stones kidney stones oni pada sania wonami abebrese woni made e friend abebrese da bi enyasem papa o ni nyina nyame adom power de say wa woni twa say hepatitis B wiase enye ye ni ankenye o kenye nenso enne de awrade adom ni da so wo ho na be wo say malaria free baby do wana be hwini penetiko say pa na de ne ko malaria be ko sesia na yeye dua ya mala mesie osie maame wo boa fiba no wa na de hye hu a wo boa wo be yi no me na da so wo se wo mpene ma fiba no kwa wo boa e be ko ye nro die ye ton na wo hia na no wato bi esan se biribia e di akoma pa eni adwempa edi pa yi edie me be wiase bibia yi ha me bie mo ni pa wa ba wo ho awo yare a wa ma na duro na wakwa babiem oba no ye so gezegeze ene de wo be won wonam a wo yi akyen a wo sirisiri enno ene mamme me koma to me ye me eno kwa de me ye me de efie hu hiame ka bia hu hiame me wodi mi sitrogo so kra na so far as se wo pia be ko no me ko bi nako na bateni pankwa because enkwa ye nsesa enga hwiegu a na sa eni nti na power onyame nam yenso edi nyare wa bebre ahyensa se ye ya power ye bayi mame na no abaya bi frɛ me wo se mame senkanya mu a hwese ne matwetwuka na se de wo sia o wa se ya wo ka no wo fa na se mihia atonu de na se mihia sansa abaya wa be wiase odimi ntwetwuka kompopa me se ne waranke chuama omposheni mini muse genze ere no watuthuka iti wono di asase ne watuthuka no eye na ni bere sam sapepepe nkwala bebre na ya omo di omo ba power ababa wa bi wa Germany awubroni akola bi sheneki de wa ba ho no ma begine duro ko na mehunu sa akola ne gina na me se mame etese so na na ekia mame wo haya na mbaji a wo duro share de na ekọ na ni nya wo Germany ho o die me ka no ba so ba gi yo ko ya no nya me se so so wo ne ba na chinto dam so kwa na dem no wore ye kwa nko a
ensense kwa ibiem ane nti mesere wa wo hwe me mprempren awo pa na ya bo te se de adwunso aba akoko no hwe de bia wo ye bra bosumi bia wo ye bra no bosumi bia wo ye bra no no ye nsoma no me na akosia ade ne kai wo se ye nsoma bra enti akwala wo gina ho no mu 2 years kora no wo soma na obeko on kwa na ye na kwadwiro obeko akofa de kro na wuhia no e de abro eni nti sa bre fa brodo aye ye funu mu madontwo eye sisi aba na wo peyo fa brodo na wo de na kwai fa brodo ye nsoma no sa pepepe na ye nsoma bra eni nti misro mprempre wo ware ya fi ba ko aba fi mienu aba fi nti wasese be ya wo ya ka oba de du wo sa wo zeze mwa ka wanyini ka wo soma na ke be ye na wo te ho wo de me twa kakra me o twa de twa na montempa na fo ani kiri mu wo power specialist eba hospital ya hye ewo feyi ase edia ya janshi kumase enna ya hye sawo akra kwabenya AC road no so eno so power junction enna takra den so yewo anaji estate eno so kra yewo power junction sara baby aye power junction mesira won tempa twa na montempa na je numbers no je numbers no sanse gwafidie ne so na so wani nya bede no wo to de gi na trotro fa pay fa bidie na tro na number we ebinum na kan mo say survivor numbers 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 and na your WhatsApp line and 0555 79 78 0555 79 paucho sam me fibroid no etete no no kwa watete wache won se na nse wona ma no woni subro boso me so wo ye bra moja de beba sa ye gra ye ti we ye ni di ye moja ni ye mu na se moja be wo ya etu enti we o ba ye papa no obedi wa boro eti na se wutwia na montem papa fibroid no ye ma waduro a ebe ye boko na no kwasem se ne hormones no so aya wotu mu na eni nti nipa bebre kasa me koyi kra na asaba ni na be na because ya ade a ye ma waduro no ye hye no na ye wie nso a na no asiesia wode no aha ani be ba ho so no ne ba ne dem no tie na mo amani chie bio se ye kan se ya na ye gina de ye nim de ye gina so ye nti ye kasa Zanza hepatitis B wiasem. Mame se ye frewa fidie yi soka. Wo de opaje mechinye. Na da kopa ya announcement se mo ya hepatitis nya. Atiti mu asemo japade. Kwe ngola bebre nyanka wo kurumu because of hepatitis. Kuna fo doso hepatitis. Ena emba time so a wo munimma he obi wo hepatitis me si minimma mi ni mama akoma kon na hepatitis ekumi na me no so ene ye bone be yi no no wo virus mami we ya wo no kum ngola wo ya wo virus ada na gana fo mo nkan kuri virus ne kum ne ma no nya ma me ne kum wo mo mami e die nti na wo se basa efi se ye yar bone ya de be so bo na so waki na so penki na so sisi na so yefunu na fe ese bra bo se bra se ya wa se yo anu de hye nso bra bo ni ahode ni biara ni ahode na wo hye obi ko bo so ye twwa so ni bia so wa fu ni na se ni na de fu na ye pinti masa obokom na ya de ba ko pe na ye virus na ne bra bo no nso ginam ne brabo da de ya mawro fo ni sa fatty liver no ade de me bona sam so na me yemeso obi a be wiase ya wo no de hepatitis awo na bebe se nyina so no wa e basa wo so ti he ya akoto srade agu ye fruma to bo ase acheche ne se gold de ye ton na nya ye fruma gold de obi enim se so mbo na eduru ye frumu a eno ye kan se yowu
na fe na osori a wo sisi e ki hwe wo mfe wo furu ya yiri pinti wo je ho anyi na ni nyina ye fatty liver one ne wo fa hepatitis aha mesrew ti anamo ba ko pe entina ho nche na nyiwa ni so sanse furu no hunu na ona se tatai no na kire se e kwa akire wa hwe ya brebo no be chinchine te se de ya ye chinchinga saa ne ye ho hwea enye wodi ti asebrebo de wono wo wutsade ya na kamu even at 20% mpo na uya du papa obesore okay edu no be repair brebo no ma emwa na wo mu na wu saa virus no wo mu yete brebo no so ho adwene kuta wo mu aha eni ti misre wa wo hwe me mprempren se enfani agro okay ye ke di hepatitis obi sa hepatitis B obi si wan na ye de sresre ayani bresema enye ya ampa minka na da enye yar papa piana mona baby ba ko pe ene ya agi award pa chenchirenche Ghana mem abrochire mem na kora bibidrofo nyina kwa kansie na wo na wo je hepatitis ho award a ekire se wo yo pabene yare a obi nyina ho award da wo kwa na de bia otimi je ho award ekire se wo yo pabene ene nti ne ye de power specialist heba hospital mesero emfanya akwaduro piana montempa sanse se wodi bantem a ye be hwo na ho ato wodi se obrebo fi be mu abrebo no yare be mu abrebo no toto ka be mu abrebo no so hwe be mu a wotimi titi wo sa na wodi ayi afi wakoba bi obi di brebo afi twine ho da eye virus so brebo de ha be mu a na sense de e be mu ho se brebo e ha wa be mu no ne e kan say ahohene no so atimase ahohene no mesrew emfanya akwadworo entena ho na nyiwani so ngwala no wote asi no kora wondimi hweye na wi anade wo mu gya hwan na o mu abrabo aye basa na o mu nso hwa adoso oba tan a wo hwe me mprempre tua na mode bia meka se mu nko hwe se mrantie no wo hepatitis ni bi maya no wo hepatitis ni bia mo vo mu nko ezanse se wan fana nko a ono yi ni obenom ensa no obenom brebo nso de okira no so watemase eni ti na be kan fo ma mo se mu ntwa na montempa na mo fo ma ni nkire mu wo power specialist eba hospital ya hye e wo kumase feyi ase wo se mesi wadua ya ajanshi ye won kran ye crack Encramantemu ye wo kwabenya yes ACP kwano so ba wode wani kire mu wopoku asem wo se wo mesi wo power junction na takra den so ye wo anaji estate ba cho ye numbers no e 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp line no bo modena de twa kompono be kire okay bo modena na ensawa na atie gu huidi eni no yade dia ya etete woni twabre abokire fo nso mo mfre ye 0555 79 78 0555 79 acho shenen so biem say duro no ye friend Herbatin immune booster papa na wupu umpu ebeboa ebepeja wo frabrewem e de wakwa kitesi forever young yeah that's your me yeah that's for papa yami e shall we say so obi eye ebibi drone ni na ono ankasa to anamomba one small ono aba na obeka ne drone ho asema na e che say wo kɔ no ho a woni bebi a kɔ fa nanim ensie enti ohene yire power specialist herbal hospital ono a ene ye ni nro no ono na hospital no oye kɔ fa bai ohine yedase nyame show happy birthday so anya okese no ko so mbie wori ne hu no bebre na pasa ye na yare na wase obompa papa izanse drone die me koso asere nyame se omfa ye wori mra izanse nyesa adasama yase be yedase happy birthday to you na yanko ye nia be ma na ye no ebo enkomo no ho bi we na choye phone lines no eto honom 0243 114497 0243 114497 and 03224
98035 03224 98035 eno any your lines no short one na me bisa me nua be me enkomo mienu pe mi ria na woso wafre na ensema ye ke ni ma me sabio yese wa bra international ase kakra na owo no yaton ti be me oni chefa we busua ni mu asase ni mu bio woso wonyi ntum sa ye no kre obua sa ente se won krata be na wo wa edi adanse se wo maami asase no ma fa ma obi asase o sei wo yare ye na obi bua ma ye hwe wo no mo de sa asase ne ma ne sei ondo so nye adwuma be ye mfie edu e na odo so a mfie eduonu e na ono no ko ye no 20 years why na ye no 20 years I do hwɛ me ade no ade no no ye no 20 years se eno no na wo do no na busu apanyini ko busa no e na o se ye de ama no 20 years e na o se da bi eboro skade dos no do okay na pata na momode ma no no ono ye ediska hwe o ma ye treaty we ni yare no obo ka be sesen 250 ni ye de yan ai 250,000 ai 25 aha unsem na do so 250,000 250 and 25 pacho mu de hin na ye mfa ai aha men ka bi manu pacho wono anka na de pacho de ne de hin ai 250 and Ghana is 250 na is a 2 million titi na de hin ai or is ai 100 million 100 de hin 100 ai 10 million 10 this million na 50 wa ko 25 Ghana cedis ena obo ho ka ena that time na escapa na efie be mu asem na yeke ben fan bam be 8 to 9 mo sa time ni mu no na o yare ya ono di sa 25 cedis no e de hwe wo ena mumu ye kosi nkonwa na muka say ene onfa onda asase no so for 10 years why na mu ni misi nkonwa ma o ye dansefo wo sa nkomo ni mu onu na ewu abusu apanyini wewu kon badua eti onu ene ye ne say mfie ni doso eti ompene okay ene odi kwa mfie ene ye frɛ no ye ka asɛm na onu no ye ne say on there 20 years na on there ye di manam so da bi 20 years no ya nhye ne saa tumi ni gina ho si ya hwɛ mpanifo si o train nsa di sima ha ko odi be wo mani ko odi be wo ni na onu asan hwɛ wo no onu asan hwɛ me no ene ko ye ntokwa kikiri na ai busafo chini didua ai o hene no enti no eye den na o ma me ye ka say your boy Tommy din say Tommy beto assassin because na ebusua ne pesa assassin ne be kwa akodi abontin so ni ho eti eho no na be chiwo mu chemu mu kakra na ese kofo kwa assassin efre eti eho no ena o ye se me kopeni sika enfama no 25 cedis kopema no okay na me de me enfama sase ena abusua panyini a wo wuo no okope sika no edi ko tuae nti ebusua pay na kopa iska kotuae ekotuae enye Tommy aha eti emra okotuae na metesi ase yabo atense ne saka ni sika ene ekofre ebusua pay ni bae ene ase sika na okotua wo no ase no kre na emum me bia odoye no a ai makosisi no me ye na fuo am da temeka ese ebusua pay na tua oni pay your we oboa we ka sa ena ono ye se bebia o ma me die no kakra no odo na ono so de atene ka na wetua yes ati wona se aha odo atene ka aye okay anwa ne se metete se tomi ato aha ni mo ho hwe onim ho hwe yo yes amuna ya pet bi ntimo amodina so achen mo e fan chen good afternoon yo me pa cho di baby a okasefi yo me pa cho yeti o hello good afternoon pa cho ma TV volume no enko from why yo hello yes good afternoon pa cho mama kuma nyami ado boko wo so e boko me ka se fia be kuma yo Isaac yeti o maybe me guy ni mango for the break the follower
Tieti a break na form one pa. TikTok na Aha. Yes, nanga na sisi no yes na kweli. Okay. Mr. Bea papa ni tuyo kanina bishabeni na film kibiti na chile jo kanina na kweli. So bishabeni na Vivian Tuata. Ono so free me. Ono so free na. Sabro no ade ba ko ni be. Sabro fi ni sia papa ni wa me jinu nkwa. Nkawewu. Ni nkanzo so. Nkanzo so. Iye sister. Ewo kana hin so bi no. Se you don't believe it is a big man so near. It's what our country is saying for my head. Wabua pa. If you use a baby in community, as a new it's what saying, Pacho. You can't say. Only coffee, no coffee. And you are paying okay. In fact, someone traveling a day. Enka. Yeah, that's a party to break. Yami and show. Afternoon, wait to me in Naso. 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. What to say? Me who ya papa now swear. I'm asking. You. Would you baby out if you are Daroma? You do Williams. You free Sapperman. You, me patrol yet you. Me patrol. Hello. Me patrol yet you na utie who TV so na wa ma TV volume no akọ from why. Oh. Me problem I say. Na jaya sa sibi ma ye wo adeso. Adeso no no jaya sa sibi ma ye no. Then 1840. Williams patrol hold on na. What Friday after the show why and now hold on ni enjo number ewo production room ho na area you do with you come why we a different case in no. Sorry, wait me age now so 03224 035 also it's me age now so 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Yo, pacha udi baby au kasefi. Okay. Edra yo, how about call there? Yede nyame ase, yede. Ntina mama bisa say ho boko no. Abochi kwan kai Edra pro. Yo, pacha yeti yo. Asema we come to work on. Meet you pa. What are you discussing? One musica, a man so well with your friend. Ama, one time to talk with him, will be you. Casata walk on the way I didn't go to career. Casamo number. I would say, someone need to go or get a general number. Set me in a day, everyone you want to well, already here, only you. So much here, and one year to know when I was a papa, that's it. Was better when you're because I didn't only customer walk on. When you're not doing I don't know to say okay. Actually, background, all customer yes, you have Panyami show 0243114497 03224 98035. Good afternoon. Me pacho utie TV pacho ma over the name from Nakasa. When to me age na so me pacho mo hwe on TV no. O fra na ma TV volume na from kra. Aya na mutie mo ho TV no so na ma mu delay mo kasa no. Pacho udin baby akasa fi. Me de yin kasa fi ka so ngu. Yo ma me na pacho yetie o. Kasa mi bua asemi kema ni takra. Me pacho kasa yetie o. Ina ko se grand na se mata se semi. Oni de ebusiyan ni na se semi ni sika. Aya na bra bon we na do. In ka se mi wo mu se na na mani e ka o. Na sin ka ni e mo ya sin ka ja ka de de yan tu. Anka wo ta ka na ni bi ko mi fi awa.
What I say this year one Okay. It is also this year. Not a green soup, no apple. It's not a bano, I say, ye town de Triacadia or Manibana Beto. And in America, that's what I said, Papa. You I can't often see our American. All right, that's what I said, Papa. Okay. I was almost Omoka. Now, our brand here is no more. I got near the one here by the time of the other. Only Obey Beard. I am back. You don't consider I am back. Matty. Yeah, that's Papa Hannah. 0243114497. Good afternoon. Afternoon. Yo, me pacho udi baby ao kasefi. Pacho udi. Kwame. Sapel. Kwame pacho. Yo Kwame yetio. 87.9. The tia finish na sase between the And somehow. Papa. Let me up. If you didn't know Mamma will see a little bottle me and I see a tiaka. That is as I see a bottle of ya. And I could see him to teach you to and that was to me and yet a many lady. A tiaka, I don't know if you're putting the tiaka. Look, I said, I think yet, I mean, I said, Mamma, if you can. And so you could be able to everything. Get myself happening. If you think I couldn't make him say, I could see him telling, I can earn it, and I could not know, but how many cars at the bottom of the second, and somebody did. You can say, Uncle Peg, every woman, Canada, Uncle Peg, it's a Japanese, it's a company, and you come. The company will continue to say, you make me want to say, the only kind of the Mamma can some of the question. I bet you one ammonia who cry a woman. Now, you back a bedroom. Yeah, that's Papa 0243 114497. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Udi baby ao kasefi. Your friend video Kasafi Adabaka. Yo, me too. Asema American is Me pacho yetio na ma TV volume nko form. okay. Asema American is Miss Fresh. Abranti and I say your friend is saying. Coming Kwanka. India Bibian and Canation Abra Bosman Omo. It's I say. You know, on my young man, the man, and I saw some years and to see Aga or then was address. Only I know Abra, so you can say. So, oh, mammy, and now, Papa, let Japadia be Subia. So, one Casano, I'm for the Yama, who Katika then obey Yama. Okay. Yes, Home sweet cereal legume mix and so ebema wanopa o breakfast aye de papa home sweet cereal legume mix wheat and more and soya beans and ye de aye udi si just so 30 minutes pepe na be udi si chegu milk gum and enchine on pen so asaya ni din de home sweet no de sa obetimi edi ni sa enkradi empanyimfo di and ankran kete 6 months konso omutimi edibi obenya bi wo poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZ KO Ebuakwa Office Tanoso ena atonsu o pedudu etu e de aton e wo shops a na wa frɛ 0246 697358 0546 921728 Charistic Ventures any abedi nkomo pebi Zahara in papa ni bito na nom na oho ento o pedudu etu a na wa frɛ 0246 348334 and a 0248569335 Glam by Tina and Subesi ho ama wife fetitu mo amokumasia na mo po bia ma na ye makeup e dia ma no
So quiet for birthday party engagement. Baby, I will be a now open makeup glam by Tina makeup. ABCC home for Tina. It was 0243 451876 0243 451876. Hello, good afternoon. Sorry, wait to me now. So, good afternoon. Good afternoon. Yo, 1937. Oh, my dear. My radio didn't come from Kakrama, me why? Yo. Yeah, I feel dear, yeah. Ejaka say. you are not very wrong. Yes. And I'm very well, and comfortable and was book no telling you. And you coffee. Don't you want to confide that for you on flowers and say, it's nothing. And you are doing not a crack artist. But a crack artist, I can't pay you. Let's now time now, or my no Eddie assassinate my would or some come here cracker. I'm a cracker, not a people. And I am custom cracker. It's one day. Say, only the money here. Okay, yes. Only money is here. One time in cooking, one a share. Oh, shedding ma. You shall get that piano. Maybe so. Okay. You are never tired. You are should be BCH. Now you can see near that's Papa Panya or see that's why. What? Yami show you. Hello, good afternoon. You, Pacho, give baby, I feel come to you. So, where, dear? I'm 5 bonnie at them. Who be as on your dear? Yamia, Domian, I am your power. Baby, I'll Casafi. Casafi, Clover. Clover. Hello, my dear. Yes. I mean, you could have Peter. You. Or my mini numbers or my mini of a commandinian, and then in Biblian Aprilia. Get a Kavika, the Bauton, so bar. And so no. I guess all my new one will be Sanintino. I think I can make a miniano. Yami Bashan, they know fighting. Okay. Now, millennium umpire, yes or no. We did your flowers there, only two of us. Look, we need a new flow. Matty. Or my miniano, and they're going to win me, man. Oh, family. Yeah, that's it. Yami 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, in your way. That's why I'm not doing it. Yo, would you baby our Casafi? No, the Gladys, no Pacific Papa. Yo, Gladys, Papa, baby. Yo, Papa from where, dear? That's for you. Yo, yet you. You can show me and then you feel something wrong. Oh, I didn't tell me that's something wrong with this. I was so disappointed. Because I was so sometimes you feel the same way as you. You feel the same way when you feel what they do. But it's really kind of dear. So you can be bad and can be so that you do. Now, I think about it, I'm not good at I don't say you're saying it's working. I'm the body of the kind of one could be just a 14 years. Then you can look at it. But the body is really fine. More than 5 years, the body that 20 years after one time. And you tell the body to a summer planner. I think I yes, after the death of another one. Mamma, you pay that one year. Better not have the children this cabana. About this side, better not have the children. But one thing to come down the cabana, they were giving an answer to the man. And a million. Money than a million. And the children. But I didn't say to the man, they come up down, what I said, I was not a million. And you can't do so you about. But that's the way you say, I really do. One yard, after seeing the Padre Pay. You can't tell us to talk on the family. This is a kind of thing. Not come to myself, the Padre and Commission, or we can tell what the million of them don't come out. No years ago, you come out the Panama, Papa, you call a mile. The number to know, because the mission of the yeah, this one, the ability to send the you without so. Yeah, that's Yamin Shaw, Papa Funia. You 0243114497. Hello, good afternoon.
Good afternoon. Yo, me ba cho. Nyame na do mo ye papa o so e. We dey no be but me be program so na. Kasa kwan wo kasa why o free he. But me be Accra, yo ye tie. Me be Patrick. Yo, The me kan see papa no say. Nkwan na se ade na. Sakabaya kamin kwan ka unja. Because we have said me no nanka anka ni kwa mano. Me say ko se me and so ko wi anka ta so no boko. Onfanko. Ada se. Na me no shemi pa. Ndi so so won ba so mi mpa na mi na ko bia ko na hwem. Okay. Tunja mo. Onja no on twe ya de ni ya de kasa. Erade be kasa Patrick nyame sha why ye da se. Yes, I'm with you. Hello, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. If I tell you, TV and radio, no volume, then come from Poway. Yes, you'll be drunk as a fool. Good afternoon. Good afternoon. Would you be our Casafi? Koja Santi, Asnomaso, you. Young man, Nabawa, you see a show about them. And Saturday, on Saturday, come see how they feel. When a man I could do the lion, you can change the age. You can't, you know. Now you can think that, but that's a bit because this is the thing. You. If you say that's a different thing. And then Papa Bunny, our party is if you learn coming in, I don't know our cousin. When I'm a man, you see, you can't let the son of Crampo. And so many of them on both other. And at the time, you can say, Ediaba. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacha way. Yo, yet you baby Akasafi. Okay, short one. Yo, short one, Hoboko. Yo, no found the name. Often the Mancado. Mancado. Yeah, we didn't end of papa. Pacha, catch your papa or cut on the day. Mancado. 87.9. Okay. Okay. Moncado Tassie. In near Chin, our catch you. Yeah, that's it. Hello, that's my radio are now in no volume name come from. Pacha Casayete, I can say infa. Casayete. Okay. Winnipeg Junction. Yeah, that's Papa Nyami show. Hello, good afternoon. Yo, Bacha Odi baby Akasafi. If I can find Kwame Yetio. The only say, if you are saying that the only say, Mamma, if you say, Mamma Bakuna, or any button, or what baby as a man, that's a beer in the ministry. It's a good beer of the first of a jacket. That's what first. You can't remember the button 7 years. If you ever got a prayer at a day assassin, it's really something Papa. Germany. Yeah, that's Nyami A show. Hello.
Yes, good afternoon. Nyami adome ho ye papa na wo so e. What take care man na baby awa se twitwi bi online. Yo, atafo nya nyame yo, pacha so wo ye de. Yo, atafunya nya papa. The only minute just hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Akoma. Nyami adome wo ya also e. Bako me ho yo. Yo, udi ni baby akasefi. Me Kasafri La Paz. Okay. Your friend King George. King George, okay. Pacho, really emotion among settle among Kamana na. Really. Ba me kasa me issue bi an campus me fandom. Jina so ne anjo number why production room why jina so. Okay, much. You better call us very near Sabina, ye day. Phone no, I do a home. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. You Pacho D baby au Kasafi. Yo, Sammy Pacho ye ma o TV na radio no volume na nko from why. Okay. You say Mama was so after bank because yes. I found a letter. When you said you are Mammy, I'm not saying I'm not saying Musica. It's not the number crowd says, compensation of the idea one thing for work. I'm not able. I know you get a feeling to come and son. But like that was can be known. If you and last say as I was in place, you will outside. The don't have a man, it is you are still at the moment that I do. If you say you are correct, I am not going to have too much apparently. You, because we have the annual family to come on. You, now to never, but yes, you feel. Yeah, that's no better than what's now. Last but one caller 0243114497 032249803 Hello. Hello. Good afternoon. No, Pacho Udi baby. What's the body no matter what Hello, good afternoon. Pacho you. Yent me den nkasa ne line mu enye 0243114497 032249803 last but one callers mienu bi pe ye famu hwia na afi ye ne ye nua be ma na be hwie nkomo no nyina ewo studio. Good afternoon. Hello. Pacho ma TV volume ne nko for why. Okay, all right. And then Anabila said 19 and the production room where at now why no business your case na only in Kasawai. Last caller. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Udini baby Alcasefi. Yo, Seshi Udin. I think it's yo, yet you. Because the person with yo, yeah, that's papa. Yeah, call a beer, you try a hosima, ba cope. You buy a near papa baba be studio names and say crano, a dear Juma and our oya utimi edited when we're about to say ya. A drop him way I Akoma from Ashanti Hot Walk the year 2025. Yadiponya year and Kofari Nam Ebiwachi Chabi, Esia Nante, Nam Fifreti, Bra, Yanante Kakra, Yam Penny all the calories. Nafi Yanya Pomote over the year 2025. Chumadiana Basasia over the forecourt of Akoma FM, our Kumasi City Mall main gate. Yabanante after Kumasi Mountain so, Nayavia, Yabim our Asuka Present School Park, Astro Tefanaso, a Honya Bay Aerobics, Yabat Yapo, Anti Fan Club, Ahutua Mutiemi, and sorry, Ahutua, schools Ahutua
amutie me ene adwuma ku a aka momrai ne mom ne nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse dwuma de no ebetwa ku e Onia TV ene TV3 so obefa ho enso anya fans so TV no so kayo sa dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapa simadiasa ne de dwuma de na hye so abofo matama ye de Akoma Asante Hot ene pro aya medima for ba clinic otwa ba powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency and a Daudaba hospital Akoma Asante Hot bra yenante 1950 yemfanam for e hobe de papa Edru obiem wey Akoma Asante Hot the year 2025 yedi ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifre tie bra yenante kakra yempane all the calories na fe yenya pomoden e the year 2025 chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi Sirimo main gate yebe nante afa Kumasi mountain so na ye wia yebe piem e Asokwa President School Park AstroTurf no so e hon ye be aerobics yebe tete yapo enti fan club ahoto amutie me en sorry ahoto schools ahoto amutie me ene adwuma ku a aka momrai ne mom ne nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse dwuma de no ebetwa ku e Onia TV ene TV3 so obefa ho enso anya fans so TV no so kayo sa dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapa simadiasa ne de dwuma de na hye so abofo matama ye de Akoma Asante Hot ene pro aya medima for ba clinic otwa ba powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency and a Daudaba hospital Akoma Asante Hot bra yenante 1950 yemfanam for e hobe de papa Encho yeah sure ebi achoda okay it's here for your second story no and bro also they be most times make I say they be most times aya a man no and a tidy man ne ba ha o it is a bema ba ku yi ti so de oba ba na asem na ye bi de che papa na no asem no kana asem no ye bi de papa de ye ba me de papa oh ye ye udin pacha from free Thomas Thomas pacha udin ye de na okra da ye da be pacha ya wada ma so afra me ya nti yaw ene ya ye hyiam ha o ye fantini a pacha mi asantini ufri he pacha mi free asante kwa homa atuma kwa homa pacha ba wote he pacha mi te kwa homa wote kwa homa hwa yo na eden na de watoa mi pacha mi ni abayiwa bi na twempna isa masuguswa na motie yen ewo Akoma 87.9 na mo hwa yen enso ewo Onia TV Facebook TikTok and YouTube Akoma munsam dwumadie ebaso adwada 1240 ekopem say no miensa ebebe adwada ekopem fiada bia na ye de sa dwumadie no ede eba na wokwada de most times na ya na asase ho enkomo se na ye besua asase ho nsem sorry na ye nyina yetu anamoye ewo yasase ho ensem eho na efiada de no so de ya na easy Friday ye fa marriage counselors ni aka relationship eho ensem na ometu yenfo ewo ho enti se nene da di kan na wutie Akoma 87.9 anasa wo hwe dwumadie kra ewo Onia TV so Monday to Friday 12:40 to 3 p.m. bia no hweye anasa tie wo so wasem bi na pesa wo de wasem eba ye wo Kumasi Asokwa Ashanti region Kumasi Asokwa ye ne shopping mall main entrance na na edi enhwe ni mu ye production lines 0530 507 849 0530 507 849 yesi yen yabo kehire kese pa wo wasem runtime so a wo de brand na nyame adumunti no yen ye besoa ni apɛ ho so solution edi amount ebia na ye nie ode no dia be na bebia wose ye hwɛ na ye de nokora no to bia na ye de nokora na to na me bisa ye de program no ebe awie utie de collect ne e kan nyina na wankasa sese na den na wafa frim aseda na beda wo mu te me ade ba kon ha me ne se wose ya krata atoso no na pesenka ode ba ai na mu nyina mu ye nyina ye hwe bebi akrata no ewo ne ade na ba cho se wan kasa wo ye adwuma bi obi be kasa sabio oho kire pa ntina wutu asa na mo wo ye bibi a won sakwa no nkakra ai mo koko okay mo koko am me te so de hwe me ma ewo hemfa ewo bokwan no wa ntinye se sabio oho kire wa na o pese o beje asase na emu ba de ye de o de ade enu ti na ma wo prayer je wa de okay
all right you ye da se papa enti eno ene enkomo ene ensem a ye de ebre mo ye nua be ma kwesi nyameche ofri body kwa no e wo Busontwe district ena ode na semba ya ye di ho nkomo na ne maame Mary Boatman so ye ni ne di nkomo nyame ya adom na adom ye adom ye na wotwe senne ye besan esi asem we sei asubiem enkrata e kire se na ne maame na ampa okonom nsabroye edni sika bi koma obi nsem bebre ni ntino omo ede asase no eton ne maame agapade ne de ma ono maame Mary Boatman ne ba no onfa ho nkrata ne mekire na ye hwe se eye nokre na ne maame ne dika ena abusua no eton asase no no aton ne nua agapade so a na yahwe na yehu kwan ya yebefa so ye de asem ni nyina ebesi na yansa na yebesori dwumadie no so no ma yemfa enchia shunku bi pa emfa ma ye papa Reverend Sam E Nimley o Dallas USA o se o hweye utie yen nyame enhia mo a mo hweye wa ma no ni nyina yedamasese mo kosoa na mutie yen na mo hwe dwumadie ma yenka o se apomudin mre enso eba so na eba so efiada enwumre aya na oduefo abna de pa efiada enwumre bia e na mo hu se ote Akoma FM ha na okasa health talk ayede ebremu nenso ye yaba ukwada etiefo mo kasa aya yete enti mo kasa aye no mo se mukwada na mo pe enti yenso yate enti se de apomode mre no ukwada bia na ubehia abna de pa e wo honom 7 enwumre ekopem se no nkono ebebo na yede doctors nurses all those in the health field ni nyina yede omo ba no mo kasa kyen se be ya yebebo ye ho eban enti ukwada enwumre bia tie bi e wo Akoma 87.9 tie bi na wonso enya apomode sanso na ye kai mo se 25th of January remember ebe ni na wotwe eye Akoma health walk yetnet ne yapom ye nante e wo Kumasi Krofifi ye nyina ye wia ya bewie e wo Askwa Astroturf na ya ye aerobics no yetnet ne yapom se be ya afi 2025 ye di apomuden e sha ase ne ye di akwakowie omo boa yen eme ye di health walk yi e di airbremo ye grow fine herbal tonic or say it makes you grow fine midimafo herbal clinic Dr. Time Daso or sponsor yendi Ochia herbal powder, Oja Nishiwa, Wara Obeba, Congo ointment, and so sponsor and a Dawood Herbal Hospital, and a Jovi Travel for Jobs and Estate Agency. Omunina sponsor Emma the Jumedi at the air Brahma, Casatinte, Katani, the sign, Timo Fanchame, Meboa Crafema, not Modi Achemi. Ha, and then so ye did Jumedi na ABC. Production team members, Nana, Bila Kantanka, Spatus, Kojosa, Kodie, Emmanuel Vadi, Paul Akwete, also Boye B, Bellucci, and so Boye, Bidi, and the beaches, Gabra.